Semo, Mrs. Awukwa Warrior Bisana Quentin Fifrichua, Uncle Akoma FM. Pepe and Etie. I 87.9 FM. Yadia Kumemo, some Jumediano and Ebra was Sadia Brebiano. Yes, Yano, ne Papa, Sacra Yebia anymore. And Winti Bomodia, Natriban were radio, no, na any with TV station, no, na fe foul phone on Facebook, Akoma 87.9 FM, like in page, no comment, na share FM, YouTube, Akoma 879 FM, and also a no subscribe, and na fe Adoman Hono, na Wemiaso. Intinel Brenner Swa, Ubon's notification, no beba, natural side time, no aso, na what they are to announce so wash. Akoma FM. Minia Bema Diana Ba Brantier, what the Atumada Dado, Adriana Ba, fans of Akumemun, some fans of Maa Akos, the Adriana Basio, time aso, and what they are to what the mo dempa, fans of Akumemun, some so many Bema, Quabna, Ebenezer, Obey, one also at the Atuo, Ebenezer, set time aso, Charity Foundation, Adriana Badi Atuo, was a time aso, Maa Akos, great family, what the Atuo, was a time was so, and a happy home, Minyaba, Abnejan, was shed the Atuso, was a time was so, and went to Momodia, Namon share, ye pages, Ninano, Momodia, Akoma pages, no, and page Ninano, Momodia, Namon share, name no more share, Namo Kayam say, Muti, purposely for Akumemun Sem and Untimo the best share Akumemun Sem programs no Munyanisa Enfa Emma Yapa Wadaurama Moti Yasamo de Buakumemun Sem near to me Aqua Nim Yakonkai and Unti Shannon so program Yakumemun Sem Yamudointi another tea and Unti Uba share ever so members are also in so Ebesha so almost share program be another Akumemun Sem program no and a one more share the Atoso Nafe Afo Franso Ashe Akoma FM because other programs no so one so one page is almost share one program no ho nyame enhira se wate masena wa ye ne sa pepepe de amaya make us say edem live wo onua tv enu ntina amansan nyina behwem wo onua tv edem live Kings tv edem live Papa B tv dem live odo and Star tv so live ebo nondu 10 pm ashane so emame say ye ni ankasa ye nuanom onua tv wo mo ebe repeat program yi 10 pm na wonso wantumi ahwe na wie ya wotumi ahwe bi se wo hwe na wie so wo pese o san hwe bi mu Akoma FM ahwe ebi 10 pm onua tv sanso ene boss 7 pm nso a OIC so repeat OIC repeat no yes 7 pm no so wonso ubetumi ahwe bi ewo ho na bibia etumi aye kama de amaye eno nti bomodia na ebremu update bi wo ho a akua obetrase na update bi e wo ho no eno aye maame Sylvia ye maame Sylvia de no kai de wo kwoto container akwa akira kwanda ne mepel na yakwa ne fatro na ehwo asaba bebre no na enra BBC ye bi ehunu de si ye enra maako BBC ye da wase wotena adwamu no papa ne ho hyehye no ye wie ya ne ho hyehye ne papa no ne ho hyehye no maako ne ye frana no mfa na ne ho hyehye na enra ne ho hyehye na ma afede ofra na dwo nyina na wo ofre eja ne gu na pampam eja ne kobo na chi ono abeba na wo baaye obaye by biem na 24 hours so yakoye ekoje akoma kase bo na wa wote ensem a enei ekoso ewo ye mangana ene Akoma FM yatna sedia na akoma mu nsem dwumade ebre na so na wiei se Maa Akos meji adwa na fe mede ebre wo yede nyame ase se wode ye nakọ akode weekend no na enei wosan ede yabasundwe mu ni ani ehunu eye eda edwada yede nyame ase papa sanse enye nipa nyina ena match bosumene de to so dunai eko ebeto wonom ntisa menu mienu yakwanse ya babiem wotemenka mensumete wonka dia na chese eye adom arakwa enu ntisa break me ho na yemfa akoma mu nsam dwumadie no emfa emropi work natural ena fe growth Akoma FM wonom ena afa first story no ehwo ka medi ede Maa Akos ena na akwa koko ewo fia evangelist Samuel Mensa ena fe so Pastor Julius namkwan so
womo eba ubehwe bia na eye Onia TV, Kings TV, Osei Chrome TV, Odo TV and Star TV enso ene wonom wobetumi ahwe bi ewo ho na bomodia na ekoye Facebook page Akoma 87.9 FM Facebook Akoma 87.9 FM enunti wo like and page no na waja wo comment ewo ho na fe wakoso a na wa share program yi ede Akoma FM na share my yesanso and na YouTube Akoma 879 FM Akoma 879 FM eno yen YouTube no enunti na ehon so wa share ede ama ye boahema Anita was a good afternoon. I'm watching you live from Akwetia Nyame Ensha Papa Kwadwe J or Yeshara +1 Kwadwe Koswana Shema you say good afternoon to you all Kwadwe Yajoso Abdul for Sumalik was a great program Nyame Ensha Papa say a great program Abdul was a more fire mama Nyame Ensha say o mama vemono o mama vemono say yana me ho nyamenye Babane Junior Akoma FM watching you live from Libya Nyame Ensha Bomodiana Shema your top fan Ruthie White Channel good afternoon Marco and everyone yina ya joso na Bomodiana Shema ye Abdul Fosimalik only more diabo was it 10K today Abdul amen Nyame Ensha so why you be paying and yet you want to me nye Eugene Kwabena Enin was a good afternoon. Enunti Bomodia, please let's invite and share Ruthie White Channel, Nyaminsha Ruthie, and Abra Kofi, Anaka was a mamanie, Kofi near Solomon Kwabena. If I was a share, Andrew Siabu, Akoma FM, also a chef for Kuwait, Darlene Sewa or chef for Italy, Queens Nana Easy, also good afternoon, Marcos Major so Clara Monica watching you live from Tema, Nyaminsha, Bonzua, Isaka Amedu ono eneman bonzwe efia sewa koto good evening to everyone good evening when kura was so enuntitina say sanso na Margarito Ghana was say live in Moro Market now Moro Market yo Moro from Pabuafo ni na ye chiachia mo mumie bia Moro Market nyame enshamo pa twembu akodua always my favorite program what the aba efia Akoma FM thank God for another day Embrane kwamabo bo ne mom se wodo yen wodo Maa Akos wodo na nakua koko wodo Pastor Julius wodo Evangelist Samuel Mensa se wodo Ishmael wodo Walker wodo akomafo bomodia na share maye Mr. share program na maye share program na maye share program na maye share program na maye mon share said the minua be me Abdul was and 10K and I'm say channel 10K just bibia enye nyame yona ye ba ye nyanya 1 year dia kakra na so de nyame aye ne bro ya adwene ne enti ase so enu nti everything Akoma FM mejidi enu nti monkoso a mo share no nyame hu sa wo bua ho anu abo mo aye ne nyame empia yenko na ye ne ye first story eni nkomo awie Mekua we didn't know okay akua mema aha no na pom te se awie ya de nyame ase me ho ye awie ye tie ene ya dwuada ya de woto dwuada se ya na te se eye nibre story tin ya de ti eno de ye fa ni akoro ti mi jai kasemu no ama e de asem na awie wo de bai Akoma FM de boko na me maame mo net wa asem nti anwoche aka me maame mo ko akura se kodi pa kakra e ka me nko a me ne madam fo ba ko ne o tifio nti me yare e ma ye fiora e ka che me se wo sofo be ode ne be ma me na wasa me yare nti me ne sofo no etu anamon kakra nti me ne sofo no etu anamon no de to manim se misua adwuma na me so misua adwuma na me yare ni nti no matena fie kakra no yi me free baabi a misua adwuma ode me koto adwuma fofrom na me wo obuzam se me maame mo we na me so Akoma FM ye kulom na osin a okay enti me maame mo ete se me ne sofo bi e wo ho enti anche na me maame mo nso ba akumase ye enti ase na me ne sofo ne tu na ma ye ni na ma mo tu ye na me maame mo te se ye ne sofo no wo ho mo wo ho san ye nim ye pa bibia pempempen na me ne sofo no etwempna na me ne twen empna enti me maame mo baaye no ono mo ga chem se sofo na me ne eye saa na ma min jan no mate se sofo no e wo yele e wo ma
nti me ko busa sofo ka kyerɛ me sɛ nya no kra sɛ ɔwɔ yere ɛwɔ ma nti me maame nso ka kyerɛ me sɛ sofo no sa ne ye fiewura aba bi nso Akoma FM me ko busa sofo sɛ nya no kra maame ka kyerɛ me sɛ minya sofo no akyiri die ɔmo kan me nya sofo no akyiri ama me tu firi efia metim ekodi sofo no akyi nti baabi a ɔde me kɔte wɔnya baabi nso ne man ankɔtena yɛ ɔno no asɔle baako efie ɛna ɔde me kɔtena yɛ nti baabi na me da no toilet ni a we ni hɔ na me da ɛna ɔno nso ɛtetafo ne baabi na ɔte nso me nso me ehunu ɔda nti ɔne mbɛyɛ biribi a hotel no afrɛ me akua hyia me ha se na me ne ebi ɔne mbɛ ebe hyia me ɔne mbɛ da ɔne makɔ hotel Akoma FM na makɔtena baabi a meteɛ ɛna afi nso no ɔnsa anya adwuma sɔfodie na no ɔyɛ no kakra de ebedi adidie mu kra na me wɔ boy baako boy bi yɛ fɛ ne nana ɔne na me ne ntinti no ɛnam saa sɔfo nti me ne boy no ebreki ama me kodi sɔfo n'akyi enti efiri mitu firi baabi na ɔde me kɔ maame na ɔde me kɔ egya no mitu firi ne nkyɛn ɔmo kɔ han dan wɔ Akurase bɛkɔ yɛ dumasa nti ɔhɔ ne yɛteɛ ɛna mi firi hɔ ba adwuma ɛna hɔ mi gya yɛ adwuma na nyinsɛn ɛkɔ ba eti nyinsɛn ne ba yɛ no ka kyerɛ me sɛ minse nyinsɛn na me ka sɛ nyinsɛn Akoma FM na me maame wo mbaako pɛ me maame ne papa nyina ni hɔ ɔwo mbaako pɛ die nti na minse nyinsɛn na ɔse minse no sɛ mansɛn na bɛma nanim agu ase enti ɔma mi sika ɛma me fa kaade kɔ bɛkwae ɛsɛ me ka akɔtɔ aduro nti me kɔ pharmacy hɔ no na so mo ga bi na ɛwɔ hɔ na ɔbusa me sɛ na me se me pɛ aduro na akora nka kyerɛ me sɛ enka bɛboa me anka me nyae na obi nim ɛba a ɛda me yam akora ne nso bɛwia so mate sɔfo yenim sɔfo nye din ɛyɛ ne title yenim ne din ne yɛpɛ ba kyerɛ frɛ no Oscar Kwache Pepra Oscar Kwache Pepra edin bɛ pa ne yɛde nim no Akoma FM yɛde frɛ ne nana by Ojam nso na ɔmo sa de frɛ Pastor Ojam yani na sorry wa ha na sorry ni din na sorry no ne wɔ asem school mu hɔ asɔre ne friend Dynamic Rema Chapel International enti no nyinsɛn ne baayɛ no ka gye me sɛ mensɛ na me so mensɛ no to ɔma me sika ma me de kɔ bɛkwai kurom kɔto akram na akran ka sɛ sister me tuofo nyinsɛn de mensɛ no na unim baayɛ da wɔ yam akran ne tu me fo na me back bɛka kyɛ ne sɛ duro ne me baayɛ sɛ duro ne yɛ 500 Osama miska esa me nkoye sadam su da bi emwa me Akoma FM Akoma FM me fa nkoye nyinse no obi afa na obi ti a Osama miska se me nkoye saade Osama miska foforo se me fa nsoso na me fa enkoto aduro no me koso kwem be ka kye ne se me koye no aduro na sa because akra na afutu no odi 2 minutes no enti o ma me we ahwedie esi chile any coke or the fra na me nom say be ya me ba chan akura we sofo papa sofo wo ma ukwaye coke no de si kire gu say nom say nyin say me ba chan sofo me ba chan ugidi me ba chan sofo jam me ba chan na sorry Akoma FM Dynamic Rema Chapel International Rema Chapel International me ba chan Chapel International pa chan ada wa branch e wa branch me ba cho da bi asem school mu enti me ye no nyinse na wan ga bi nso ete kwa ochia we nurse ni ono oba ye fie ho enti no nyinse ne ba ye tuba kumase enti o ma ga ne ba eja ne fie ba e ma o ka che ga ne se me metu kwan me kwa akra enye se wonim se ga no ehu nyinse na ne sofudie ne nanim begu asenti no oka che ne nsore man Akoma FM ekwa akra na me kome maame bi wo e wa akra enti no waka che ne nsore man se wate se me ma kwonyem wate se de me ma ka kwonyem sofo se wate se de me ma ka kwonyem wa bra na sofo ne wo na nyem me ba chan ene waka che nsore man se ya wotiri fie me ba chan no waka che nsore man se watu kwan kwankran akra wo kwa dan me kome maame ho me ne maame ka akotena no no kura te se be ma bi akonyem me na be ma ne se wonyi nyinse no ya dada nyame sa maame busan se die enti na oka o se nya sa nanim begu ase enti no ho ne man kasa me gitu mu sa enti okwo enti Akoma FM se akua ho te se osna obusa no wate akua nka wo se o maintain nka onyam frɛ me te me wo ye no na oka kye wo mo se wate se mawo na me wo ye me nya kunu
enti menyem ya menya 7 months no wo meti ko se menkɔ mikulom na menkɔ wo te mekɔ mikulom ma mebusa me na mebusa me se 87.9 ɔka kyerɛ me sɛ mekɔ a menka nkyerɛ ɔmo sɛ ɛnyɛ ɔno na ɔne menyem me ne nyem na memmɔ edin foforo ɛnyɛ sa n'anim begu ase me mekɔ ka sa kɔ twantro sɛ me ne obi foforo na nyine fɛ ne prince ama busuafo no bufu da me na me ka no korɛ no Akoma FM ka no korɛ ne sɛn ka no korɛ nkyɛ busuafo no sɛ me ne sɔfo no ɛna nyem woni pastor ojam me pastor ojam boni din ma me sɔfo ojam ɛna nyem na deɛ nti ama me dan no sɛ bia minim sɛ me bɛka ahyasɛ mo ka sɛ ma me ne ntena no nti sɛ me bɛka sɛ bia me ne nyem a bubu bɛfu mi ntina me twa asantro no ɛkyerɛ mo no ɛna mabusuafo na nam ka sɛ wo ɛnyɛ hye deɛ hia ne sɛ bɛɛma no bɛba nti o me frɛ no ɛka kyerɛ ne sɛ ma bɛka no korɛ no akyerɛ mabusuafo sɛ me ne wɔn na nyi ne bufu me fon no so edi di matan ka jam sa de nti wo se me yesa e kan se sungu e wo phone so Akoma FM na wone wo da no wo su ana na wo jeje ho enti no ni bufu wo phone so e na wo kate phone no enti nyame adom me wo ye no se ne cap ni na yi se bia wo ba ho no entoma ana se de wanto bia amra me da nyame adom me wo yi me ma me mo tie ana wa ma me no mo ya aka no ana me nkɔ mo nkyɛ no ɔmo na totɔ ne master me na wo mo eniema ye de wo niema bibia de blɛ me because ekuro mo won so no ma betena kumasi so many years nti no ɛna nso ye hɔ no wo na wo kɔ we yi a ɔmo hwɛ life a Akoma FM pam ntaade totɔ akra no ho niema me mpa boam bibia de blɛ ɛnyɛ ojam na tɔ ye e ba chɔ de ɛnyɛ sɔfo ojam na tɔ ye ɛnyɛ dynamic Rema Chapel International sɔfo ojam wa nyɛ mo na tɔ ye wo ma me mo no ɔde brɛ no kogu ɔmo so ɔmo to ɔtɔba ɔka kyerɛ me sɛ ma me nje na me ma me mo ɛyɛ abayifo ti ma me nje eniema no nti me hyɛ ɛka kyerɛ ne sɛ o me ma nje nti no na adwenya sɛ ma anye niema no ohia ni a woni kokko ɛbɛda with the choice ɔno na nya bia mmerɛ mu no wo ma me mo atɔ bia ma no so ma me mo sa ya abayifo nti ma nye niema no nti obus ɔyɛ ɔsɛ wagye ana me so menje wagye ana wɔse me se menje Akoma FM ɛyɛ paa sɛ wonye niema no sini nya na niema no magye a me yusu niema no nti me wo ye akwanya 1 week no Akoma 87.9 na be ma na one ne wo ye no we na me kanya say nana me pa che obla na se ye kromfo no ka se me nya kunu te me sraw bla na mo hu se me nya kunu eno za me ka kire no one me ko phone no so kanya ma me mfra no phone so biem e ma kan se me nti 1 month e na ode ba ikrom nti wo ba wa amfa bibia ne nsasa na ode ebe kurom ojam wan fa hwe amane Akoma FM ne du ena ode be nti obaye no ena me ma me panyini ene me nanam ne etwahia no se oba na oka gyen za me ma panyini se bu sa ze die nti na utwa antro ka cha akra zo me ka se akra ne nya oba wasnya ne sa bible mu kra no baabi obi twa antro eno edejeje no ho the same thing eno nti enya bo wasanya bible quotation ayi na me ma me nu san say sa quotation e wo he fa eno wo say eno de won kan refi kakra akra ne ye ne ba hui nti no o beji 2 mu no eno de koy nti no 1 month time eno baaye nti wo baaye no eno ode Akoma FM cash every pum 100 cedis ode bede me na ase na so abefa me mekọ to oba na mebusia for say omo mpren so say oba abefa ma ko efi say because me wo ye no when free me time o meye bibi nti no kwa say omo de mekọ and now me na na mo ka na me ntia tutu o ka chem za me nka nche me na me ntwi mfo omo so na me mfro nke me ma meketoa ba ko ne me ko ho ntokwa nyina ma me wonyi mo ye no wa wanhwe wo ya wa ka se be ka che wa wo fo se woni be ma foforo na nyim na nyi wo no wo mo hwe wa mu adura nyi wo be fa sa akwa akodi wo be fa akodi ama me Akoma FM ntokwa enyina nti akora nya 3 months no na me na naka kire me se o meto akora ne din no me ye bibi ka na busuafo no hu se o mo ne onim ne no me ka kire no eno so ototo papa so sa ne me ko phone so ayanya asem keto no so okay wate obeba
enti no all ye no ka kem se kuya say woni ayi entoma Akoma 87.9 obeto akura ni din no oso obeto akura ni din no abobo kokoko oni entoma na ka kem se be aduma sane yakotena ye no onya sister bi woni ni kure fa na danfo enti no obeka che sister no Akoma FM bacha no aji sister ne ntoma no ya rap wa mama tie so for matie me bacha wo je wan ntoma sister no entoma so sister no nyi ntoma enyusu ntoma na o nka me nkwaje na nka ye nwra po ho na wonfa me ye saa de no so for ndi no hwe me bacha enti no ka saa no mizumi gitu mu because near o madinka ye ni ekromo madinka ka say me nya kunu nti no me mpese nim guase ebe tu mi nti no me gitu mu saa say okay mate on kwaje wo mi ntoma me bacha no fa metu di mo wi ana mo de woni pakra de akomo ya saa akoma no enti ama Akoma FM ko chia edumasa be bia na yete first no ekwoje ntoma no rapon ho e de bai enti no na de chie e no bai na woni ntoma ni bi on to bibia maame na won to na nso nsiesie wo se obu oba bi o wa onware but what ntoma gu a won yisu like on pamwe nti na wo so ni bi o wa preko kwaje ntoma free wo bi fie be rapon ho e de beto wudi wie sa de woni pakra de akomo me ba chan enti no obeye saa de ne de be odeba o mekwaje ntanale chie no obae to obae na wode Akoma 87.9 me na mekwaje ne ntoma no oni ni kunu na no wofa na ye bae nti ye bae no obae no na obeto akura ndi nti ska ode share envelope ni mu 100 cedis say akura ne dia for the to akura ne din na ode 100 cedis share mu say ode bokokoko endi wo mo ode wo ba ombe boss akokoko no nso no obeka kire o mu say o wa hye mabusuafo say eye ono na busuafo ndi mibuzanze ada o maame no papa ma o se da bi enti why no kofo mo beto di enti ofa edumasafo na maame no oje ne ntoma no ono maame no na ni kunu kira ho ma say woye ne di an woye ni nua na maame ni nso kunu Akoma FM na odo mu gina say na busuafo mizu minim santi minso ma anka bibia ankyere mabusuafo no na mabusuafo no nso gitu mu say omokoko nti obo kokoko no na ne yawada na me be kumase nti me be kumase no na okakacha asolema no say me akua enya kunu ni kunu no wadwane nti me ho ye ne mobo nti waje me ne me ba abetena ni fie sofo me ba chan wakọkacha hwan akacha le nsolema no say bia bedu me bia le nsolema no bi bebe Akoma FM me wo ho nti no me ho ye ne mobo me ne me ba no ho ye ne mobo nti waje yen abetena efie ho nti no meba Akoma 87 for year to asopa Akoma 87.9 FM bra Facebook live be hwe ye nua ba no a wote wo kasa no minim se ojam sofo ojam Oscar kwache pepra etimatim Pastor ojam de edinimu no na asore no ne ye friend Dynamic Rema Chapel International our branch wa brochire memu nyina wo kura singing visa ti ba bi obekọ bia wasi asore ne bi ho ane enti ye friend International Akoma FM branches wono no ka kire wo say e ka kire ne sore ma ne say wo kwa wo bai wo ho omobo e ba cha e na waje wo ne wo ba na tena ne fie se be ya wo mu hu say wone wo one me nto Pastor ojam be ma we mi de men ka hwe wo be na e ka na asem na mejiche ho bi ma no na nama ene e ka na asem na mejeje ho ma no menyini basa Pastor ojam wote yanka menim so wote yanka se wan fa phone no a na cha se wayo na wumfa ho totroto papa bomodi anefa na nukure wo mu no se wasori bebi na kwanye mo no se wo bi nso na kwanye mo no na waje na Akoma FM pa bone se wo be yakura no nso de ahye wo kwan a enipa bone adoso an ebitumi si enti we de no an se wa kire ye mu ne ya hwehwem ne ya hunu ba bia no koreda na sa sofo wa amfa ye ni ba bia wo ye beba me ba chaw enti no o ka chere insolvency so onya kwa na bia le insolvency na me bayi ye deda otum e pam akra ni free dem ho sa akra ni be ye dede ama ni panate no
yinum nto opamo akra no every day mo enti ye kotnet metimu no Akoma 87.9 nurse ni no obekwai no Akoma FM ti no no so ba ye fie obi o ka che girl ne say me ho ye ne mobo na me ma betena fie girl so sad o ba foforo ba me ba chan and the girl ne ba girl ti be di enchen bia 1 week ye nyina ne dada ba kum ye oba girl the girl ne be ka e no ye because me no me anya kurunti no me ne me ba ye ne ye abawa bi ne tifie ho ti ni nyina na me nkasa enti ofiri ase oba top be ha dan mienu e ma girl no nso sore no obendi girl ne ba ye fie ho a me ne girl no koda hall na ono ne akura yi akoda bedroom ba enti first day na girl ne ba ye no wusimu wo any lady Akoma FM me ba cha oni we dam paso a oni akura ne oni me bai e dam paso na me ne girl na da form game to me di o be ya 1 month me ne girl ne be da form a kopem se girl no e be ko enti ni otuba esoro e be ha dan mienu e de e dan ba ko ye hall e de ba ko e ye bedroom enti se girl ne ba ho a me ne girl ne ko da hall no 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 ene akura yi ada bedroom what is ba se girl ne kodia ne yere eneme e de sa e ma nyinsen akura ya nyinsen ko bai ti nyinsen bai Akoma FM no ka je me se ma me nwo ba no se me wo a me nya obi obehwe me hwe no ma nwo ena me se me wo e me no ne me ya ka wo ho me wi afi me hwe ne na ekọ na no odin because me wo a wonya minya obi ma ne nhwe me de na no de e mo ma miska ze me fa nkoto aduro de pressure gu me so me de koto aduro no e bai e ma o ka je me se me nse nyinse no ma nyinse no esei enti woni oja asem ya ye kan pa se de mani abre ya wo fa no lo ayi a mimi mom ma fa no walk up ma me mani abre ba che so for jam sama Akoma FM listen mo say no yes sir no mo ya abortion me ba che ma se sofo me ba chan saba no waje ya sofo die no anasa no da sofo wo kwa ya sofo oye no ye sofo no mo say nyinsen no sika nyinsen mo say no me ba chan wo tumi nya kokodro ko gina asode dem ko preach me ba chan second ye to so biem so the same thing o ma me say no ye to so biem no say me sa nyim biem wosanyim ba ko na yigu ye no wosanyim biem de enta o ma me nyim no say o ya o se nyim na won say won kwa na ye wo de say wabusuafo apo won kwa na ye wo nti nyim enti wakasa na yes Akoma FM wo se say no sa hodo mienu na first one wakasa nyim a wonyim ya wo say no second third was sanyim na wo so wanyim me pa chan say binim say first one was saying it is actually the one say o ma men say no enti me say anyem ye no e na o say men say me say we dey men say no ma na sofu ne sofu bi ba ne nchen e ma me share aka che sofu ne say sofu mpachi Akoma 87.9 na mewu enti one more sofu na danfo na ma ne say onu mom na aso da ye na mewu ena ma sofu ne kan asa e che na danfo ojam frɛ me phone ka je me say Akoma FM Akoma FM se no nti na wa hyeda ne sofu ya ye la se on kan je me so ono ne so da no wawu na na me se nyinse no be se no se nyinse no ena oye ya na ja me sa se eno na aduro ben na monom ne sa no de aduro ben bibiduro mo aduro bi ade biduro na brofuduro sen na na ye de sen no brofuduro o me kwota no ama me de baako menum baako ade chia no pa enumre no ama me de bi ahya no de ahya ma ha wa ha no ha me dodo ma me ka tre ma se what when you feel say 27 when mama Akoma FM 19 years Maryland betna ha said the akra ni sikasa no sister wo gina chirichiri beba bepe na hwe no but wo kasa to say 18 years many kwabre wo so say say e beka say Maa Akos to bu asema no but sometimes ya momuja momu ayen what is say no asem fa hye me ha ne me ha wona wo mu tie radio mo me ha ne me ha enti me kwato adro no e ma di panic a che me say me nom baako anopa no enti adechi enumre adechi a na enumre me nsan fa bi nhye me ketremase me fa baako nhye ketremase e fa ne fa enti me ye e ma nyinsen no esei Akoma FM esei enti esei am gaje nze mintimi ni ntena biem because menyem no amama se no menyem no amana se no oya osan
o benyim Mary tia de ade na obeye Mary ne hwan Mary ne ge nurse ni na oba ho no oya o se Mary be hu se wonyema e de ne misam they say Mary tia de na ben Mary no bibi no ana wo se da bi ge nurse o pe no on do on pe ge no na sia Wojam serious ne pe ene pe no no de on pe no but wonyim na Mary tia be ha no wo bi a won pe no de senko obema wanyem ti ge ne ba no obehu na ne buofo ko me to me guys so de Akoma FM kura behu no so menyema ebema ge no efro so da o kan na me so kanyam de nyinse no eseye enti no one day enti efri se nyinse ne sa esse 2 times na afida kwa esse meni enhye da nje no hu biem ave no started the Akoma 87.9 prokura mo bibia otim bia fruit ensembe na ya waka ne sa oh me do wate ma me do me tumi nya wa chiri die afide o ka cha me se me maame waso da ya ma me maame agye me mafiri me mabusuafo nsem e de me ma be hye ono ne Akoma FM wo ma wunuro wonye ma wase kasa be ma kofra wo maame anya ni papa bia so ne da ya anyi when free wabusuas mama no so no me ba chan se me maame ese ontimi mfiri me mabusuam ontimi mfiri abusuanim na me koma abusuanim a me mewu enti no ontimi mfiri abusuan de bia na o kansa hasem no e ma one day dakro da ho ensa ofre me ahoma de so be 2 o'clock e ma ofre me ka chem se mimi empie enti epie ye no e no ofa ensa e no odigogu nsa se an erade ofre nananom say wode Akoma FM e show mo nsa nipa bia o ebe ifo be sole etem ni mienu awale no ye twam e no ogu nsa anaju be 1 to 2 mu hon ene wo fa de ensa na ye snap na apetition me ba cha apetition wanumbi me ba chan ye me ba chan so for the apetition bi gu na num me ba chan maame me ba se e betran travel ya me paso no cre enti sa no me e beba me no me e so wo kan me amejeje ho me ba chan no cre me wo kan me amejeje wo no me e beba ye so me pa cho apetition wanumbi me ba chan wanumbi mo nka ho mo yi mo ho afiri Akoma FM me ba chan me nyam yodi machi so me ba chan wanumbi me ba chan ene odi bi gu ho me ba chan anajo be sen anajo be 1 to 2 mu ene wo se de en no ka je me se ode mene ne yele ode ya yele mene ne yele hye omo nsa obi biara obesore tia ya yele no ne yele ne wono no ewrade mo na nhwo ena ogu nsa na ehodaaye ya ewrade oso papa tashia no ena ogu nsa no ena ye de kodaaye enti de sanga kra na enti one day me wo ho na as ade ne hantin be 1 month me wo ho anadwubi ena me frɛ na me se ojam Akoma FM me wo ho na eniema hye me se me mfiri wo nkyɛn enko ade ne kansa kyerɛ me kasa kyerɛ me santi me mfiri wo nkyɛn enko waka jam san eye me na me maame mo abaifo na epesa free me mani free ono ne nkyɛn kɔ na ono ne butu me so Akoma na se me free nkyɛn kɔ a 87.9 o hye me 1 week ade e be to me no enya asketo a me nkwa edansa ne yem so na ade ne hye me so na no metie me ba tena ade ne hu na mo wo mo pe bibi no mo de hu na mo na ade ne hye me na hantem na ade ne hye me ena me ka kye ne sam Akoma FM o ma me de ni ma me bi koye adwuma work campaign into work campaign no a me yen kakra na me kwoto me kwaji loan 20 million to 20 million me kwaji yen na me de bi kwoto me ho ne ma stove ni ade ekeke ka ho ene ye bitwa wie ndi se kan wa na me sa kwaji ye 25 ndi na me nua ba ko ne boyfriend eye nkonya ena me de ye de ma boy na boy ne koye nkonya ena odi be si ne dem onu mi hu na mi oni hwe ade mi hu na wa ye boto de di koko egum yi bi ena onu ode aye bag na niema boto de di koko egum ena ode de aye Akoma FM ode aye bag boto bag ode aye kolak na ode ne niema egum enya ne nta me ba chan ye kolak na na sister me ba chan ena egum na no ne mpa ne da fom ana wanya mpa oni hwe wada fom bibie no ntie kwa ha na wadumasa no kra no mapa no empa ene ne yeda so ye ba ha ye ba kumase no mai bi efe no bread on na my student mattress ene na sata na menyem ene na me da so no ne de
entoma agwa se form no na da so enti before wo banyem no na mo me no mo da hene before na me banyem ne no wa adumasa akurase ekwa akurase adumasa ho ne ne yete to ho Akoma FM eno mpabe me chese mpabe se wo so kwa no woni hwe da ho no yekọ ha dan no na dan na ye de ekom na papa no wo mpa wo ho dada na papa no e wo mpa wo ho dada enti sika wam sa kwaji lo 25 ene no bi kwoto akonya no ande kwoto akonya no enti loan na mo di siesie mo me pa cha loan na wo di ye adwuma kotua eka no me pa cha mo di mo di siesie dem enti etwa wie ye no ena me kwaji 35 ni 35 no eno ma me 33 million ni 33 na me di mu bi 23 ekwoto machine ene ka ni ti machine ene ka Akoma FM it be ro ka kire be say asase ne ye ka akwaji no eye 18 million enti no ko pebesia e de aba be soso na e de na o ka je me say o pese wo gi sika ne bi wo eye ne mpena no ho ge no ho na me ka kire ne say hwe no wan gi sika bia wo ge no ho e ma no me ne kon so e ma one me ya ka be 3 days kura enti no echire ni 3 days time o ka kire me say me ma ne 20 cedis enti me di 20 cedis ne ma no enti na numere e na ge no e ba enti ge ne ba no buza na 20 cedis na me de no se an sa 20 cedis na me de ma no eno no de ye ode ma ge no Akoma FM ode ma ge no de ye lori fe e de ba ye enti na numere me wo ho no ofre me ese me mra enti me ko no ne ge no nyina ate empa so e na one nurse ni no tempa so ena me de agya me kwotena makonyam ena o yesan Mary is kana mame Mary ni ye nurse ni no ena girl ni is kana ena o de share wajam nsem ena wajam so this kana mame se me mfanto na me de ade chinye no kanyam se kana o de mame mfama no ena me is kana me de ma no enti o je say ne free nurse ni ho ma wo 1000 Akoma FM ena o me is kana ma no to ono de ekọ okrom ena okohia asase wura no ena o de scan koma e de ka me 8 million no de ma asase wura no ena ekwaji asase no enti menini bleki ye ya me ka me ntumi ni ntina bi ena before me na tena 7 years oni ne tena 7 years me hu no me hu na mo 20 years ena woni ni giant so me 27 years 7 years enti no minim na busuani bia mata ne so mfa me nko na busua me de ode ene echina ene jam so de o ma ne nwia ba bi Akoma FM ka o se ene echina enti da kro me fa ne phone e fra o ma me ena me fra o ma na me se antempa che o ba kwabena me hu se ono oba bi awa ba ya bi o mote etimetim asama ma me me ka che me se ne ba ne de onim oba bi na oba onim ni se one na wo ntafo one na wo enum afo nyina wo msa oba na onim se eye ne yire enti won tin on pron so oba ma ne ba no akwawale oba afufuro bi enti di ono na wo ntafo no be hwehwe mu no na eye Mary no ana me ba cho de oba afufuro na asore ba e ma me fa fun me pe bibia hunti girl no so e fun e number wo Akoma FM flare girl no sister no e ya me hu me de me voice to be my voice we say sister me ba cho o ma ne papa no we e no say an utu friend yere no me ba cha me friend yere no me friend yere no so o ba ne papa we e no say ne ba ne papa no wa akra because we din ka che ne ma ne ma me so no wa akra ko sha akra wo ye adwuma o ye nyame dwuma oni kumase ana me ka yen say o ban no wose san wo ana me so wa akra no se ane na me so wo hwen kura no no se me na wo makoma kunum ntafo nyina wo hwen kura no na me se sa no se ane na me so okay na me say ono wose say kura de o mbedi kura no Akoma o jam FM yire na ka sa asem kura wose de o mbedi eden o jam yire ba chan de o mbedi kura no eden 87.9 e ma me sani sister no 20 cedis e wo ne mobile money so na me de my sister no me ba mebusa we jam na wo mi no woni na wo makoma 5 na wo ka che me say entafo na ne na wo mo aka no sister woni ne wo entafo ne sister no e fa wachi ko fa be ma afoforo ne be ma no akọ wo wo say gu na wo mi anim ase odudo nyame wo kantam bebrebe na so okay Akoma FM no one ga yan say mi ntimi biem
to me ntena biem because ade na hante me okay. say me free ne nchen okay. because no ho adwene free me tene preko pe ade na hante me me ka chen say me ntumi e ba cha na me ka say me ntimi ebiem until one day na me friend phone so nto me friend phone so no kwa so na me ka chen say ma sesa me niema a me free efie ho and was me boa na so me boa sometimes na stand Akoma 87.9 na say ma pack me niema nyina all bands no ne Mary no and samba and no be pa ma che Akoma FM me tell am ka chen say no won ka no kura ne nkyere Mary say won me na awo so wan ka no kura na nkyere Mary net wan fama nko kire na busuafo nso a me nso mi ntimi biem eno nso wan ntumi anka nkyere Mary ntini Monday eno ofre me ne Mary no wodem wan ntumi anka no kura no ankyere Mary ntini benada ena me kofa aka ana me free efie na me free fio no o man panimfo frɛ me fon so panimfo mo ye hwan mo omo a omo di animu na ombeto ayeye fake abedin to omo frɛ me edututu nkofo ani omo nyina frɛ me nyina me sin never ebi nsi sɛ me sa san machi Akoma FM kan afido obi frɛ me os akua ukuna ye ho ade people no aka otu akotena be maso ena wasa odi ni dwetire nyina bi adwuma ma wonye wadwuma wie no wagya ne sɛ umpeni bia me so enya no kre na adwuma na me ye na ye mia me sika mia me bra mo gya ne ko gye besia na me bi adwuma no onu ni sika ewo mu nyina ye 1000 de oje no Mary ho me ma wo no ena ewom enti no minyi ni sika o mi adwuma bia na me nso me nte be maso me wo me ma me mo ho ena no nipa ne kan na sɛ wo sɛ me eni ade ena me so okay anya hwe enti no me wo ho one day na me wo na Mary Akoma FM to ofre me phone so na me say hwan ha ana wo se me akuo Mary na me say ade wo se me ba wadwuma mu wo sika na e wo ho no me je ena mu say na sika na wo me ho no hwan ena agi wo ho sika no was say in case say sika no abewura wadwuma ni mu de e wo se wo na me gi sika no efiri ho na me ka je say me ne ka ena o ka chen sai wo hye me 1 week say me ma face kana ma me ntumi na nsi adwuma mu ho enti no kan na me ka telefone no enti me ko adwuma ne man tam ena me hu so wasa ba ya adwuma mu ho ena one me ntokwa de enyi Akoma FM enti wujai sisa woni ma ba ye wasen akọ biem me ba cho me wo sai ne kwotena biem me ba cho me nko ho biem okay enti ena ye hwe ne die enti se waka ne nyina me ba cho ti die enti na ewu ba ye me ba cho die enti a me ba ne se me niama na me kwaji ska ekototoye no wa kan so ma me esa niama no die niama I wo like stove ne ho niama na wo kwaje bosi atotoye me ba chan oso on fama me on ma me nsan kan ne na afin so sa 1000 na oji free girl no ho no e ma me no mi ntwie ska no na girl no in case Akoma FM mani mu de etwa se mi mum na mi twie ska no okay nti mi ntwie ska nti girl no de akoto ye chama anim ade pamfo nyina chama anim ama chama efre me egam ga nze me ne girl ne ka nti no mi ntumi ntwie ska no ama chama ka se wo de anya hwe me nko nti girl no omo de nam ese me no nana no tumi ba ojam tumi ba me madwumam no wa frɛ different person me madwumam wo no wa ka me ho asɛm akyerɛ nipa no na nipa no nso abɛbɔ okay esa me machine nso no obaba betu machine nso wo jam ya wa ha Akoma FM wo ya ba Akoma FM konye kotu machine no nti ma adwuma mu ofo nso nanso adwuma mu wose se obi eba ese onkotu oba betu machine omo mpa ne kronfo na omo nche no entum nti sofo ne de ade a waye de asefim enye ni nyina chese me refi beblebe chese me konko asumumpo enko chese ade obe hye me semenye no na me disu jon ade na otumi shawa wo hwe ade we de nka enisa me ye die na me ma me mutumi frɛ me ozare na unni o matem me ma me tumi frɛ mo si do matem se ma me nka se ma ntie o mo a otumi yini nsama so Akoma FM ade ya ade na man ka sentia me ma me to me frɛ me na me de akote wo ha me fa ko no 87.9 frɛ me ohun se me ma frɛ me a dwuma odi be di me no ti no se di ma me matem keka bi kyerɛ wo mo wo so ma me ade ya me ma me mo abedi na tem egu na sorry
ama na asɔre egu sɛ ai me ntwe me ho mfiri ɔno no ho no me maame mo abedi natam enti gye sɛ me maame mo ebe pa na kyɛw ansa enti de me maame mo ayɛ no enti ehye ne mu enti me nso me ntwe me ho mfiri me maame mo ho na me maame wu ye no me maame de na hyɛ ne nsa wɔ daye mu sɛ me ntwe me ho Akoma FM Akoma 87.9 FM Akoma mu nsɛm dwumadie no ɛno na wugu so a wutie no yaka kyerɛ sɛ ɛyɛ hintasɛm ɛno ti bɔmɔdeɛ na bra Facebook live Akoma 87.9 FM wo bia send message bi di ama me patro wan yi ni siso nti wo bia send message bi di ama me wa say Maa Akos, how can you this beautiful lady allow a man to treat you like this? Ladies, be careful. I'm Gideon from Brekum. So what bravo? What's the intina mo oba fe say woman be maybe I don't for sa kwan we so. Eba cho me ko fa me nua bi ye ho fi o nyame am sponsor. Wo sponsor de Akoma FM. Ye be ye de yo ni na me ana me bibia ga na ne mpra ne ba me na me bibia ye di diem ye bibia. Mary no kra besra no. Me ana me akɔhoma. Me pa cho da bi. Me ana me bibia metumi de kom ekɔ adwuma. Sika no metumi bɔ besia o ma adwuma mu na me de asend wo mo sɛ mo mfa nya aduane. Yey. Na me de ama wo mo na mo te hɔ. Enti me kɔ fa me nua bi fla kurase. Ebetena me nkyɛn. Na me nua ne baaye no. Ojama ampa me nua ne asɛm da. Die ntia. Anytime bia me nua ne ebɛyifo. Wa ampa me nua ne asɛm da because wo ya na ha me enso me kasem na me di me nua na me tumi nua. Akoma FM. Ye ni ojamo pɛ enso still was say. Me nua no wɔmpɛ na asɛm. Ma me nua no o ma me nua no ekɔi. Epamu me nua no ama me wa abla me nua no ani na me ma me nua no kɔ school ama me nua no free ha ekɔtena kurase na me nua no wa kurase a okɔ school sisi e 3P Garlic Mr. Mansanja to my brother make am for Eddie Amao. And Sabomodia Nekotobi, 3P Garlic Mr. 3P Garlic Mr. Vitamins, minerals, vitamin C. A dry young fine suyamumu, near fancy just what just say natural. A garlic and a fe war and your cabo moy, dear 3P Garlic Mr. and tea. One high blood pressure, back of form, a babani level, a wuko feature, what's a yow, with sugar no ever from sugar level no, and no sababa normal. Why I consider do, and you dear friend is stroke, and I sent to she where you be. What you son tantam yan why ya wafuna ye kapu sradie unya se wo benom garlic no ya de wo aka ho no ye natural no na tumi anane na ne sradie ni na de ama wo hwe wo benye bodane ye ba mesie ba kwole na ke ba pedang Angelus friend Piwak natural was 0248 928824 0248 928824. Akoma FM. You're the finest about tonic of the year. You're the Ghana Yen Yakasi Coco, and I grow fine emojadro. Wonumwa etumi Emma would ye, Wonumwa would 9 will say Yanayeti Nebejai, Uko Ficha, what's a yao no ebefrio, a banana stradian wadid that one tinimono, and Mamujeti media for sunny ye, Netumia Quacomanim, na Akumano etumi aboye pa, and to grow fine mojadro ye will be a yebi, Uncle Krabiami Yuchi Yadua, be a ye be a winnie fee. Missy ba Qualinaka ba Ashtown room smart eba, ewa boas a Fredman seba, up dang, pure leaf, Kamikani basho BMO, Ubenya, grow fine about on a canopy. We will see a can in my bonnet. Akoma FM And tobacco, Tododo San say, one Tododo Anshabecono, Uko Pebiato na ebia a short say, Fred 0244 596532 0244 596532. Enti wunua no ade no pamo no no a wo kwa Canada no de ye o oyi ninsa etwa masum sofo ne ba chan eyi ninsa etwa masum ne preso mo oyi ninsa edi twa masum wona mka che ne se asumbo no abɔ me no obenu no ho se enti no me ne no wona me maami ne ka akire o ma kwan no ka che me se obeba abesra because no nim ba bia mete okay Akoma FM obaye no obedi wakaso be di 2 weeks na obo ukunu so me bona mane me bona mane mo ofre me maami e kan se akora ne mla akora ne ba akora so be di 2 weeks anya akora ne nyam ba ya e na onka ma akora ne ntio akora wa be di ha me pa ha me makora ne was no the pressure sime so ba na me makora ne hu se na oh yeah okay no the pressure sime so am so nya abotre tam ne beso eso ya obekọ no the pressure sime so nta akora no
ono so akra na ni afintu ohun se ne ekọ no Akoma FM na wo so woko ada ya akra no ebegu ma wale di na mebo aware na wasan fa petition ekoko gina baabi kogu nsa sese nananu mo senyankrompon mo obi obetete montamo no agrada anyansi ni trimo no eno no waye ho ade be ba che da bi 7 years ayi sofo Oscar kwache pepra pastor ojam waye ho ade be ba che da bi 7 years wona wo tra sempena be ba chan okay 7 years ni na wo ka say one na wo sponsor fie menyini enti woni sofo tena ye ne correction wan fa bia mo akohomada be ba cho odi bi ba enye aye bia 10 cities 20 cities oba akohomada bia 10 cities 20 cities eno network to aso ana wo mu a ma ye hunu papa Sundays edu Sundays ya Akoma ka obenya no 87.9 20 cities akua monye fa nkɔ no awia ni nyina nso me ne eye ge no na ede kɔ ne ede akɔ no awia na ebi obi nso tumi bompa ye mo obi tumi sani ni ska na ebi a odi bi aba ne de bi anoa okay ye come on dia ena ni nyina ye mea okay mea na me ye bibia nyi sense na sofo ojam pastor ojam a wo say no pa che 2 mienu me ba chan okay eno ma wo nu maduro nti wo Akoma FM ye duro ne ba ye wo me ba chan wo ya obusa wa aba ena no kra nyinsen asai ebe bawai eno kra le to sumienu no ni week time o ka che me say ne nyonko sofu bi akwanyem obi enti no o pedro e da ka akoma ne nyonko sofu ne nyese ne nyonko sofu ne nim begu ase enti de wo mo ya no mama na nya ne nyonko sofu le ne yile na woni na wo 5 no wono ene ne wasa akwanyinse no ene o pedro de akoma sister no enti wokoto edro no enti wakra me so wo mountains san day na me Akoma FM Emma me ndo me de me ankasa me voice na call face am sister ni di ma tem of phone ka tell me say kura no o jama friend phone kura so de aduro blend no oni o jama nyem am o de aduro blend no brenda me na no mama kura na ye na ama bosti ne ho sa no na wo de brenda ma kura na ye na wo asai ena no na ni age ne ho sa no asai enti me ntwe me ho enfre na ga yen so me ho de ma twe me ho afiri because ka me pene bone anka me mfre no because wono na ka che me say wono wo ma entafo pe enkura miensa na aka nyina no enye ne ma enti wo se ye den na wo kodi sofo Akoma FM me ba cho me yare me yare ye na ye fiewura e de me ma no se onhwe me onhwe yade me ba chan na yade yare na e ba ma ha na ba ma enti na enko enti otimi hwe o ma ne koi oh me call on de me hu yare me enti na me prepare na asore dem ene ma no me ba chan enti wo pra ho sai wodi e ho na san a ojam de be se wo pa wo ti na se me di ho be 1 month eno busa me say me no ho anete me wo boy na me say me wo boy ma me boy ne kura ba asole hobi na be ma ne ba so me ni be ma ne nyina ne ba asore enti wo ni be ma ne jai ansa na wo ko ojam ho Akoma FM ojam na ma me jai be ma no se be ma ne moa me o small boy o moa me on na ni afi a wo ye sofo be o me ka ko di small boy achi ndi ni bedi ono na achi a e be boa me na boy ne be san me life enti ojam odi fie be san be ba che obenya 45 years and atama won so ko ye na wo 20 years and now boy no so won fie san o boy na ne ti ojam so ye small boy enti before no penny and ni afie no fa nko si ba bi yie no 23 or 24 okay enti ye hwe wo se chere obati se ojam wo yere Akoma FM mesra ne da me ba cha o ka che na yere ne se wa din ka che ne se woni kumase a o wa akra enti no mo obi am enti ne yere de onim se o wa akra na woni ne wo ho a ya wo tu kwan me ne no ha okra me so o mountains okra me so o kwa akra ko ye program into me no tutu akwan enti na che say wo susu se okoye program na se sabre na obekra wo sa no na ne yere ne ho ene wo kro me ba chan de me ntumi enhu se okoye program na se okọ ne yere no me ba chan wo kan sembi na in fact na ye me nwanwa wo se ebra wonyima kra ya wo si wo ma me na aso me ba chan o ka se Akoma FM enti wo ko pharmacy no wo ko to akoda aketo wo ho small wo best
15 years. And akra na catch we say. Me ba akra catch me say. Minim eba eda me yam. And minim ba dodo nso a mewo. And afin so aduro ni de ebi wo ho beblebe oyi bi kra kire me. Ebi wo ho a obetumi di ama me. Eno me catch say me sua adwuma o say. Na say kro bi kra beto adram ya ye na operation me yi na wode. Nti akra na obeda oda me minim ni obetumi aye. Nti won do catch me say ke be ya nka me njai. Nti 15 years no an kan kire wo say. Wo betimi awu ana wo betimi asai wo yamu ade a ka akoto anomagu eyi agu me ba cha me Akoma efe me ba cha nti ba na me kwoto na ha me se me ba pressure na ode asi me so no the pressure asi me so na no ama me mfrɛ me ma me mo nti ba asem ma me mu nso eja me frɛ bi no mo frɛ na me mfa nti o ma me ja nti me nim se bia me yi kra me ni ba bia me kɔ me ni ba bia me kɔ for Akoma 87.9 FM no kwasam say ensem no se de si kɔ no oye wadura na because atetia wade wo famu ni sanema ni nyina na wusi ho wade oba foforo timi ba dem ho na mumi ensam dadan ko me pacho wo ya Akoma FM la make us we na tifri one day pe ayedro Pastor Julius Mama Salima Pastor Julius on na pastor na da pastor ni evangelist so da mo so papa ya sole dem wo ya mo yesa mo hwe program ya mo chia bibie ehu ti ya sole dem wo boy bi me ma kwan se kasa wuntumi nkasa me kasa so na ha as mama nya asofofo a mo ye the same thing ya wo hwe program ya wani abre chichia bibie we kwasiafo program ehu omedwa Akoma FM is that open montoma enaka omedwa tie so musi ho a wo hwe no we program we ya na die na wo mo hwe ne sa na wo hu se nipa na hwembone wetu die akoso no wo ye bi adwensa kra mu na yesen ko munya omunya eno na ana mo no se makoma wo bone ye kan asem na ye kan no wo ye victim ana nipa bi a be hwe bi am so ye se wo di fo wo mu a wo ye entinka wo die no se ka ye boss sa na ya no na ko atwe ho o gina bi ye ka se wo kwase a nka wo no se nko bodwama ye se obi bodwama bi wo kwase a o gina ye ka kwase a o mu adwama nti enya wo ya ba wo su no wa fa no wake up onya ko o se me pacho wo jam Akoma FM na o jam de no wo mobo o jam picture no wo ho o jam de no mama wonim se sie no dress ne mama wonim se o jam messages are eba nyina cha say o ya che na wie twon ana o ha no ho messages are eba Facebook messages are eba WhatsApp nyina o ma che na bebe o jam te sesi obi atwa na picture kwa dey send sesi a obi atwa picture dey send you no no wonim say enkrofo a etie ye won information ti bebe o jam o tie na o no mu tie no o mu twa picture dey amaye sesi a ama a police for asase ye enti o wo mobo o dia no say nka abefa nka be fa na nka aboa Akoma FM bi ewo mu no na nka ojamo ansa nka odi no but aye ne se otete aye ne se odwane but bebe odwane akono ye se odwane nyame a wo hye na se ya odwane ye no information ya kura nsesi am no ka sei ma Akoma FM anya small station no ana wo tena adwuma mo obi anya na dwene se on your TV any fan that win on TV international platform tamale boga remote areas wale tachiman obankran obake poster you don't joke with the platform now what is no it is Akoma mu sem because now one sem mama matu for several times say yeah from afa na chira wasem abaye sem okay ye nini ni asem ana ye man contract bia na so okay ye nyini ni ento fa ampa me ne bo adwaman ye nyensen ye tugu ya ampa na emom seni no ka kire me ana ma so me ka sa mama ne ye tena se ne ya papa mu me se ahemfutie a police phone tie lawyers tie so wasem ye da obi abeka bia me so atonye se agudia so obi abeka bia ma na ba bia woni na ma asa wo do ogene de wo mobo ojam wo mobo me gina asa wo mobo me se ye kura udua ana wudi mirika kura no udua kura ye nsam ana wudi mirika no wo mobo me na se evangelist Abraham kakra bi na Akoma FM Akoma FM ye nto aso tiefo dynamic crema chapel international de kakra kante se dynamic papa yanko dynamic asem school mu ho won so de me ne na nete ho enti ho de eye den ya
mehu egu na asɔre na egu ewo hɔ na egu asɔre na ewo hɔ na egu me ba cha egu ewo hɔ egu asɔre ne tema wo kɔ yɛ kra no ana akɔgya yɛ hwɛ no enipa na ewo mu no kra members sɛn members kra me kɔ ne nipa bɛ 26 ene ne wom no ɔso wate asɔre ne mfie bɛ sɛn achepa no ɔse ache 26 ne wo mu wan kwate so anyim wo bi wa asɔre ne emu ma bebrebe no atoto ma bebrebe so so obe wanti nipa na wanwale o mo ana nipa no no agyae asɔre so what na no to oba we so na nyadan wanwale na oba akro na agyae asɔre no saa na enti achi o mu gyae ya ma ne bɛka nipa sɛn e ka me ne girl na oye nurse ni no e na boy ba akwa ode me man say boy ne nwale me e ka me ne boy ma boy ne nso e beti say me ne wo na boy ne nso gyae asɔre nipa ba mi ensa wa asɔre ni me pa cha nipa mi ensa ti ba na boy den ho ansa eche na lockdown ne e ba e na saka me ne girl no mienu nko a e na wa asɔre ni Akoma FM evangelist ho kakra bi ni ya ya ka kire ye nuane se da bia ha obi de na sem ba de ode ba ne yanyini ni gesa wo be prove ana de se so aye wadwene se ebon na wakɔhyebu no wumpie but wo mo kwa kusi hu no wo mo kwa na kusi ne eboja na wo ma no mo di makwa agum no mo di jana ka ho bo se ane de ni seconds na aye kusi sa kusi nzu pie ana se kan banka first one ka upia nka krama na ka be so odua na ka yaje but we dey se kan so prove stubborn sanity eti ye nua oja ye be sere wa wo ye sofo ye ya sofo ye na bra na ye ntena se ne fa ye nto de da me da se papa was Maa Akos ye we bi kana sem bi wa hase na me pese me ready papa ansan yakwaba na course no enya me was Maa Akos this is serious serious Latifa what the free tech na ba tech from ho a mumientum information centers mumientum tech Maa Akos you need to let a man show you his parent before getting married to him. And you, next week, cry then, kwa ya sofo. Pa, okay, 21st clinic. One more sciatica expert, Dauro Machine, so Emma, say 21st clinic, do you have a sciatica yadia no? Akoma FM. Wama yadibia, how will be also 21st clinic, dear. Ayarisa, your friend Ayarisa, Onia, Kwaso, Moshafa, Yadia, so more. And son, what baby, Akadia, Wobeka, 21st country, 7 a.m. Pepe, Bona, you ready? And kind of me, do then Mukumasi show overseas. What's our fan radio? Sunyane Tachima go so secretary. For 0540 311 0540 311 21st clinic. One more sciatica expert. At here for ye try waba. Yaba. And ma memo waha. One more bakabi. Dia so free dia one more. Ubesu. Middle. Akoma Semo, Mrs. Awukwa warrior bisana Quentin Fifrichua, Uncle Akoma FM. Pepe and ATM. I Akoma 87.9 FM. Kola no omunko, omu maami ho. Me kan wan plen so, and odi asem no kodan ye so for shira ya wale so. Akoma FM. Ansana, me sanji mofla no. Meji mofla no we, and o san koye. Okay. And o koye and ye. No amane. Na wa mane no enso na ma flɛ no enso no afra ho me unu se Facebook for no wo mu so omunya obehwe na ansa na okay abeta beyi ne to na ni abere o ansa na abeta beyi ne to wa me ya hwe no George na race mpacho wo so you dey ma me hwe ansa George na wo aha George na fe ho na me hwe ansa na mama ayi abeta ayi ne dia ne ti ma me hwe e ma na agina so no amalina me se wa da yima me hwe ya wabapa comfort akosia Sandra me pacho yima me hwe na efia se wa akoto Clara Monica Doris Mensa na Patricia Goji Patricia yima me hwe me nua ba ma agene ayi ba agene Benjamin wase abeta said ye wusisi we pa na wi ade ne de ne wo mu nyina chese wo bi akogya na yira ba fa wo because wo body ya wo dito ya wo be ye de enti me se wa da me nua ba ma agene bu atenti eti a break aha president fi ye mu nyina mu nyima me hwe mu wi ana chese ya hwe de aka no okay ye nto aso
enti enu mo afiro call ya Akoma FM Akoma FM so the car be bele oh be man do kosia driving school do call driving school muti do kosia drive do call driving school e ma kosia driving okay e ma need the car small car di bele ye enti e kire no so ye nton na won fa kese embla ampa odi kese no so ba e se wa to bia ma ne ma me busuafo ne nyina nso ntino e na me ne mo flyer di titim afide papa ebe do baby a me kun send me message na we dey oti wo he o si o de scientist ajai after me won say me ku abla bo esisa say cheye mu ka obect me akaka say bia ni bla krampo sin Akoma FM your friend say obi a wako school no no wan ko school da enti o ye messi ni enti no so o wale ni oko school obetim so ohia lo ana so ya benjuma no no be ma no hia lo na no waji ya ma no e di asem ni e wo mu ana si an ni bla krampo se wan fa busuanfo entu kwan bla kwa ni bla no so ni yiri wo America ho ni bla krampo se an se wan fa busuanfo entu kwan a mene ni me made ye entu kwan na den na ekosuin awale omuso omumpe kojo me ka chiro se awale omuso omumpa ma ye njai osi owa na wo wale me na ne ekukwa Akoma FM enti no kura ni sabda me ko banchidwa ewo kaso aho no nso nti obi aso nim se me ameti hwei mo amu hu me off town ni nyina nim se na me ko banchidwa edi ba market e beton enti kaka na ehie na ye wo so na no kura toilet e wo fi ho no na mwa enti kakra aka na me nye sika na me si o me wulei we da manya sika ne binti mayen pasa asinton e so onya asase ne bi wa masaman no si di sika entimi ento nti ya nto ala ye to dan e de pasa asase ne ye si dan no e si so enti apart from abronsan no what say the si fofrobium ya san si fofrobium e na ya san to ba ko nso san wo aso abia ne fie no wo no tu flo nso san wo ho e le di sika ba na ye ko tuya e enti okọ no na nungwa dan paper no no ni ba bia odi akoto enti oba obehwehwe esa akoto ni maame ni amemokura mpo ena me se enti kwadwo me no na ete bone bia ni ye ntem adom wetu kwan edan so me ni wa ma na me nyim ntafo na so ho ntafo abi di konsuo power sa nungwa dan no ho edan no ho nungwa dan no wa fupin omo ewem ho ni nya be di me ho adanse na ma me pani bi ko na o se sister oya fu edu se odi konsuo di enyo me se o me pani ntem na wukunu wa ha na no wa ha okay na me kun wa ha ena me di konsuo na ekwan no so ye di obodi niam be fa so abablo nsa no ho no na ekwan no nye timitimi ko soa entabo amudi beye na me soa na me di ko abushafo se wo boa omo se me boa omo so boa pa anka opa ya ka yenko nungwa na yenko bisa omo na be dia dance ye omo so wo nsuo da maybe wo de ko wo bia wonyem na wo nsuo akọ me se yenko nungwa area mo ho na mo be hu ma dance di single room a yetim single me ku na me ku wo single room Akoma ye ni kola ye onu ka ye ni pass 6 na ye da single room e wo man antafo be kan ye 8 ye ko 10 krampo e wo single room o mo se me bua e no ka me ko fa ba ire oha me di 2 days na ton ba ire 100 pieces me di be coaching e say dem be ma no na adwuma na nye say ba wa enti me so me force so say oba e betinya ye so mo se me bua so na oba leti e wu mienu dafade be na mo timi ye am ka cha me se me bua dafade pe bi de me wa dance difuo mi konse wa mo mbeka mi konu ngwa mbeka mi kwa ka so hakra mbeka e fia mi timi kana mi tutu na muton sa mo ni kita kan so na mi tutu nam eton papa bi kwa ko mi ka sabre na ku kwa breche enti wono na de ka ne bre okay wono na de ka de ka 4x4 mama turn to me refi the ayin bia what 4x4 okay Kia be dia we okay Kia okay ena te afide ne ekoso no ma enti okodo abreche no edisen asan wo bro sa Kia no eni de be say 5 years be 5 years and wo bre wo Kia na chese sa bre ni nyina no wo do ni gina na be ma na ni wo fie because wo hunu bre wo no wo bre wo to Kia de bre we say we ya
Kia no we ni ya ka na no de bre wo no de wato a wose nko de bre wo no what wajum wato ke yi de bre wo to wajum atiefo wo betimi aba Facebook live say to odada ma me talk here no odada me enti de me bo we say no we ni de wani me di nkomo no was send we by senka we ni ka na o say ni ma me wo de abre wo wan fa ma me chese wo de picture na bre wo ai na che eno ka chen say minton ni ami wo mu no minton na ya fesika no enfenyi we se ba kunu sa na oyeye enti no ni mi wan tokwa beti ma adwe ankoso say no odada mi say minton na ba kunu ode bra wo no ni we na dia na eye yi we no so sin ba kunu we ni so se me patcho fato so ma me waka na yenhwe we ni so sin ba kono but okọ ye 5 years later be mani timi to ka she problem okay all right wow enti afre na we no odwa se ye so se sia Facebook live Akoma 87.9 FM bomodia na bra ye wo videos and ye wo pictures and niema ye de ebema wo ye wo audios ye be play adiama wo beto wasum nsam enu titra radio ne ho tra TV ne ho Facebook live Akoma 87.9 FM YouTube Akoma 879 FM na won so kira wa adwene yankwan egbe ka we ni de ka chense mi ton ba ko no na ye mfanyi we okay ma na me see you nti o ma me ton o ma be ton 200 million and o ma me di 140 ediko to account no obi nti me ka say agent no mpoa ma me hwa say wawi a hello Akins Akoma FM. I wish this should serve as a warning to all ladies and all fake pastors should better stop this unwarranted behavior. I wish to have time with your station. I'm enjoying the show. Nyame Ensha Papa. Wobe dia boss nice lady. In fact, she's very nice. Sorry, Maya Reno. Nice lady. And I know ekuya ba adwuma no what we hu ne. Enti adichin ya wasan ba bie mu a okọ. Ekuya so na aba ha no. Na me lady no be ka asofo ojama asem na den refi no ana. Was any man very nice lady. Akoma 87.9 FM. Ebiana wuti na radio. Bre TV so wo dia bra wo phone so. Facebook live wo dia wo ba Akoma FM. Akoma 87.9 FM Facebook live no. Bomo dia na bra so sesia. E na YouTube ye Akoma 879 FM. Akoma 879 FM obetumi abaso. Bra so na be hwa no. Very very nice lady. Beautiful lady. Fefe so we are na dro so who be big good na niso we just can't think fight for na wadwofo no nti asem a wo so wo kan wo ntumi mponka ne maame sia ne homete ti ebema ne maame aka bibi a kyerɛw na wo wi a wo benu sese wa ye ne bibi o se wato bibi agu Akoma FM ba bia no aka na no atomo we can't think far tina se mame oba mame ma wakọ aba ya na mame wo bani me pa chon wani abre papa mani abla so wani abre papa mani dia soja e be so yo Maa Akos so ya mpa sakola mi sister panyin na ne banie na mi sister ne ka ba bi onya accident ne mame pa afrim ye nya akora yi ama e na be fa akora de ne betena ase e wo asem mi ni bi enso nkakra me ni akora ni edi pa nkakra ye tonsuo Roman hell ena me de nkakra me se da bi akua me mo abla bon sai Akoma FM mo ye da yakosua adwuma e bi wi ache sofo so wa baifo wo se me baifo wono aye sa no wo se me baifo ena nkakra me de akora yi ekoto adwuma mu na nyame de obokwan to ba bi ekwan ni me de akora ne ko ye no na nipa me de akora ne ko no ye frɛ ne Hana akora nso na maame nso de Hana eti bla me kan sa ne sister na sem o kan ya ne say akora na beda na koma so preko pe nti de wo so wogeme no wonye be kira akora na adwuma enti anam so nti akora no wo kwadwuma akora to da me nya sika ma no sister ne maame e no mo fili akora ma ne didie e na nkakra nti aho kira bai e maame de ko ye class se me Akoma FM ibi me kwa ye ne kura no ma enyi mani amakola yi me wo ho anu afra me maame sika asan me si yo na ma sande no ebi a no wankasa no waba me wo ho anu waba me si akua gine ko afa da ku bi me wo ho a me hu ya ne say me bayi ba na papa bi di nachi etu oba na me se na kua we do ofre hin no se ma
me sofo no me se sofo wo free hen wo se na me ho mfa me enti me fie wura na de ne ma me say o hwe me yale na me se okay mate na me se na sa de yanko na nam ho na yanko chia wo mo eti yakwa chia me na nam nyina ewie ye no ene wo ko se ma ye ni sika o ye ni sika de be fa ka na me se no obi ani sofo pa mu na Akoma FM munni lo alufa wo de be ko wo se ye ni sika na me se enya hwe mi ntimi ma nka ha na me ya me ma wo mu sika ene wo mo de ko ye enti kasa nya mo no me ba nka cha me se ma enti sa papa we enti sa nko wale me a enka wo mpe eti nanim ho na anum ka cha nse akuya wo dia me mpe wo bro wo so me mpe no wo se ma ada wa ada na me so wanya hwe na mo me dia me honhom ka kira me se me mpe enti me kan sa na me dem dia wo kwan na me ko enti edidi mo ana se ni nua na mo eto so na wo se me do mo ba e mo be ko school no wa ha enti me sa pepre sa ba me ba ye me niam e wodan mu amfa nse curtains papa yi bi ya ma bubogu ho me ba ye asofo ni me ban o ma yi niam no Akoma FM enya me bu fu yie wo curtains no me curtains papa ni bi no me ban ni sofo no ba yi di akwaya sole ena me si akua na adan wo se sofo na che se me dan na metimu no eno na wo mo di aye me nka ne sempo se me ka ne blofo mu sempo ka blofo da kura o mo pak wo mo niema eguo che se me da kakra na phone na ye hyemu no eno na sofo konka ene ho niema ne nyina hwene e ho ne ye dia beguo na me se me ntwe ena me mom be yi wo ma de nti emu na me ma ne be yi ye na che se sofo na hunu se me nya ni papa Akoma FM no wo sa kwala na dwen na me ba ye no nso me fie wura ba e wo ho na me te se me fie wura no e ba no sofo na be wale no ama sister ne di ni sika e wuram almost 8 million sofo na je edi so oba wale sister na kuma nyi oba wale mi fie ba mi fie wura ba no so akua sabre nya so no wo ho me ba chan sabre nya oba ware fie wura ba no nyina no twempra na wuti so oba ware fie wura ba me ma me na ka cha me busa no se nya no kre eti me ba ye no na fie wura ne ka cha me say me ba na de a oye no wo mpe wo hu so ne sofo ni tua na ma obi na sofo ni be wale ne ba enti se me ba na nhwa antwe ne ho amfiri sofo ne ho a enya papa e ma me ba ni fie wura no kra nya ho ntokwa eti me ma nyina me ba na chi because the sofo na duro ne nya wo na wo sa oye den wo wale no na we fie me bo e fie wura ne unya ntokwa na de enti le fie wura ne unya ntokwa ba cho ne ba ni ntia na wo so se wo maame na e ka se e fie wura ne sen ka sofo be ware ne ba wo so mu fie wura ne no akosa sofo ne be ware ne ba na wo teta sofo no ti wo maame se ne se sofo na duro ne ntie wani so ajimi no asa me ba no eti bla ba asa no na kire se emu ayedin me so me de ntuma bo me yam se me ntena ho ma sofo no Akoma FM eti me to mla da me busa sofo no se anya no kore na kola no do no e no pese oprepra na asole fie e ma no baby a me di akola no kwoto adwuma mu no sofo ni yi akola ni firi ho e ma mi sister we e pepre ya asa ba gi akola ne de ko anwonaga sister bi ho ne sister ne so wadwuma mu ho a e bo no miensan ne sofo ni si ho obetena adwuma mu ho akopim so obetam akola no e be bo fo okro ko obetam ne se okopepra sore dem omukọ ya sore e na didi mu a ne sister ne so de pamo me ban se obi a wo hia adwuma de na sofo te wo nchen na seconds no obetam no o de ontimi ni wonya adwuma me nkwate a sofo Akoma FM satam no mabekuma ase ni o de wachini wode no kwatena tafo no mete ye ne ese sofo ne obi na wo tafo ya wone ne twempena eti anya me dan me se da bi ansa na niema we nyina mehunu mu no gisa me kwa asole ni bi eti me di me ba na chi ne ko sofo na sore eti emu no na me kwa asole na me kwate se na wo me ne nso kwa asole ni bi mele ne nso kwa asole ni bi eti me kwa ye na se mehunu se o ma poni asole no ebi ana sofo no 10 cedi a no wo de ahye na wo me ne nsam na me hwe eti wona me se akuya sofo ya wo ye ne sofo yi na wo mi woni ni wo bibi ye o so ma da bi onini ni bibi misi woni ni bi wo bibi ye Akoma FM eti ko ma na chese woni sofo no awo amode nkwala ne ba sole ni bi ti ehye mabufuo na misi asole we nya sole o se me ko bie na mi ja asole no ti mi ja asole de na so ni me ba no o mo wie e ma sofo ne me ya aka ma me ba ne me ya aka se me ka sofo no asem eni sofo iti me ka kira akora se me no aduane kola na ma oni because me kuna akora na to atwe o ma me wi no ngo fie sen 11 years one watete no enia ne atete wo ba yie na tete no ebenya 20 years ansa na sofu be ebe hu no dabi
me sister Penny sata mo wa klase ono Akoma FM wodi dwa Akoma won 87.9 ne ba ne ho ade o because akra ne yanyi ne mu woto ade obeto de abra ne ba no enu abi na obeto nso de abra akola me sister the same thing yanyi akola ne mu enso sofo ne timi de don hwere e be gi akola ne se ye nyina se ya baifo enti no yenyi akola ne mu di akola ne chininya ne ono ankasa epe afa di akola no kora no ne o mafie enti na twetwe maso na me se da bi me kunu ho se me bona mane because akola ne beba no me ma be ma na so te enti se BBC na ma mo na mane sa obedi me ho ya o papa enti me frɛ be ma no na me bona mane ampa Akoma FM bai enti obai no fra akola wo fon so e na obai no se akua me ba nsem bebre na maame mo o maame eka e ba sa me frɛ mi nsa panyin so maane baabi me nua nso baabi e na ye de akola ya tena dem mo se akua o papa ne no se akua de o maame ka nyina me de me nyini na emo me pese me bisawo sofo no odi ano no o se nyam bibia ano no wodi ano papa ne busa na nti de be ya ne se akola no fun na ekita no no se ne papa ne ba no obetu ne fo no sofo na makola no afre me kan se wono wo be ya fra sofo no gina so gina so o tie nsama abusuafo Akoma FM nyina sofo ni momo etie wo ye sa de no be ba chan wo ye wo mu tu fo afa sofo no no e na wo fra no no gina so no wo tie de obusuafo aka no be ba chan etie ba sa no e na o ka sem bia papa ne ka sama na se sa wa ye bote e na no si wo 87.9 onye hwe ntia ma papa ne de abufuo ebo no to obo no na kora ne fa afon no etare na so sofo won sem papa bo me ti ho na sofo ne be ka se yi oniema bla be se mi enko eti akora ne gina so se o yi niema nti bi sister de oni akora ne pepere okay me pa wo frɛ sofo wo papa Akoma FM I know ogina so no papa ne frɛ wa na wo fa me pa cho mo fa to so ma me masa won fa bi nkonkodi wo bi ba me pa cho bra Facebook live Akoma 87 onie me pa cho ya de obi foni na to so ana wo no ani me ba cho no a sofo ni me ba chan sofo wo Oscar wo kwa che pepra me ba chan wo jam wo jam no a Rema dynamic Rema Chapel International me ba cho no a asori ma nyina ja ye ma ne ka me yensa me ba chan ono a wana da so yi me ba chan sofo okay Akoma FM wo jam o jam me pacho woni e bra be hwe no me pacho so wo ba ho akachira wo ba ne so anya very careful maami e wo hunu sofo yi wo fie eya wo de eya se wanya ayi me pacho wo ye very careful na wo bi na sia no ye wo na wo me ye wo mere ye wo ho ahwan mama to asoma me enti ebla ba sa no na kola no ade e chenye na me kunu de ono na adwuma sem ti wode ye den wode koye afa de ade e chenye a na me be ya bobɔ ne niema nyina e de asi ho na me se akua me ma wo nkɔ Akoma FM Facebook live mama mani abiri o tobo na me madwuma ne kakra ma wate Facebook live Akoma 87.9 FM se bra behwebi ai wo jane so no obeba bra ne behwe bo da so wo potuo kama wei wo hye nika na achechere me ni bie wo hye chechere mo ni bi oh ye ni ba bia wo bia maye woni wo bi wo mantamu bia wo bia ka chere so wo ho won pa kra send a message wa wo the message ni bia bra me wo de bia bra kuya na me ma pastor Julius behwe say na wo de bia so amakuya enti pastor Jamu ya Akoma FM yeni babia na ye mami beka sembi mama kano ansana yakwaba because ye be interview kakra baby a eha me pa no wo beka ebra woda so yi me pa cho wo momfa ne picture no nto fama me na momfa ye mami nto efama me asam na wo beka no me pese ye hu nanim tu show ye mami yanim na hwa sofo nanim se wo se enye nokora bible ni ye wo beje na won pan no won ka che se enye nokora na wa ya sofo nyame ni pampa na egu nanimu ase won kan kire ye wo se sofo no ade wo bai eye dan wo bia sori dem ye ba beto aso am waka de wo kan Akoma FM me yasa wo kan sa metwa me ho aba wo adie na koso wa sori dem wo de obai ma hwan a na de na ekoso ka no wo da fa wo so da fa me wo ho na me ba ne frɛ me no ka chem se ma se si ade ye
sesi ade de wo jamo me pa totobo fasi wa mame na me pesa wo di wo mu asa makwa because etiefo me ho wo so sofo betimi ayesa enya ogro de ma me ne be kan untie de akrai kan ye edan so sa de ma mi kamema na kan ya me Akoma FM foforo ho wunya ntie ene ade no wo na heavy ni wa wunya ntie wo mi nyina yenya ne hu de be ye ho what ya fe ya ho nyim na so for de me ha mani me pacho say ya ba na asam na me ka no say ma me ne ka na anya onwanwa a kira bra ba gi misika meba say ma down to be sincere ai ba yan komra na me panin temper Marco we de awia mo bo adwuma jankopo nhia mo de mo ye no me no ma bebre me nipa nya anida ho papa sa na tie because our program wo tie a enya sere o e anida ho because me nua ba asem e o kan obeka se e yi o be betimi ato Akoma FM so na asofo no tun hwe yi no mu free say heaven ni wo de mo kan kire nyame asori emu ni nyina yemfa ehu nyame asori enwu enso na de egu sanity ene yefo ani kire ba heba center awia ye de nchia every ba heba center e de ma ye hwefo ne yetiefo nyina da bia ne da nyina ye se eye ba ye transe se ya na wo se wunya aso fi se yare ya empanimfo se obi benya wa ne fi yare ade ya ne se enoma bi beda di wo nipadua mu na afi wo de odwen se bi obi na ye wa na se eye ade foforo na ekwa akofa asem kase de abre no ende ne ana eya entime so te ba heba center ye nka se ya na wo Akoma FM if se ba heba center da ne da nyina ye kase ye sa yare wa bebre nanso yare a yagimu abaso bode da ne da nyina eye na nakofi ba agimu abaso bode eye yare a ewon kase mu entime sew se nkase mu haw ne amane na dawo so a mesofo ani kire ba heba center e wa tonso ago da bia me kase enipadua no enoma bebre betimi adadi e wo nipadua num ba wuti anye ya unhu mesrew enye bibia na yese wo so wokoto ho aduro no enu nti na ba heba center da ne da nyina e ba ha enti se wote noma bi wo nipadua ma mesrewfo ani kire ba heba center titi obi wa da ne da nyina wo de wo pa tomatres se de ma no obeda so bia na ne honam tutu no Akoma FM obeda so bia na ne honam tutu no wo de wo fa matres se wo hema no dabi saade na ekoso ni nyina wo so de wani kire ban heba center obi ho nante kakra no abere me se wo pagya ade kwa kakra no abere ni nyina no for ni kire ban heba center said you use ka wuti dede wo mu a wo de koma fitani abra wa won fa wo penye no saa na se no ma we dade e wo so de wani kire ban heba center wo de wunya beduru a ye di mfidie behwe ni paduanim am ye hu ade kura akofa saade na ebre wo se kase na yare na ba ho ama na ye mra ye di aduro be kana ma afedie pens ne no ma wuti ni bebre na afa wo hu biem na to ayedan etwa etimi sew Akoma FM se no ma bi dade e wo ni paduanu te se yaw awututuo ne no ma bebre ene wo nante kakra no abre ene wo pagya ade kwa ha no abre afa wutira nye ya yare ne ba kase no wo sa wo be so wo do na si fom kakra bia wo na obi di agro na kase ni mo bupin fi se kase na hunu dada ene hye wo nanim ni nyina ye yare akoso wo ni padua ni mo wantu ho anamon etimi so yare bia na ewo ni padua ni mo bibi biara wote no ba bia wo so do ani kire eye ba heba center e wa atunsu agogo me so je number no na afefu ani kire ho number no eye 0244 08 34 82 0244 Akoma FM 34 82 ane yotigo ni 0272 50 12 me pacho me se ye wo atonso ogo government hospital kese ne si wo no ni nchemu ye mfutukwafo nim tente so obeba beto ye signboard wo ho e ho na ye ban heba center ana afen so temane nkrampata mu ye bie bi wo ho eye com 16 lashbi a ye Bemba West Club anaba West City for ni kire ona dwumadie bi a ye die no bra ne ehwe wo na so ho nto ma ko me ka se ene nsu oto ye gugu ye obi sasabora ba da ne da nyina wo de je ne ho na me sasabora di abo ana me sasabora di abo ana me sasabora di Akoma FM nyankopon ni padua na obo nyina wa mfa sasabora nke ho e yo hawo bi na aba enu nti na o se ye ni aduaba ne mfa haba ne nsa yare e chamfo ba kuta haban no me se wa sa yare ni bi hawa odi be pie ban heba center ase anto no na nye yare fi se ban heba center de so odi wani pie wa sa se sasaboro ayem na ma me ho na mututu me ne na sefo ne de twam odi pie ban heba center ho beto amu afi eti mesro me nkontra fie nkompreni me sasaboro da bi atwam fo ni kire ban heba center ana afensu obi ho ada ne da nyina ni padua na mututu no na nsenya wuma bi ba ye ho
sister bi onye woman kra oso oda ye o sori akodwo nso opagya ne nsa Akoma FM edibe na wotwe no ntimi mfa ne nsa ne nye hwe brabo no obo no obi kire ne ban heba center ma ko mbehwe ene ya na ne ya me kase ya sister eba ye ne nsa ne nyina akọ ne ho atọ na ma ne nsa na lock ya no ntimi nye ne ho hwe no afedie ye de aduro kan no wa firi mu ama saa yare ne nyina ne nsa na no ntimi pagya ne nyina akọ etimi srew se ye kasa se ya me srew ya so pa ne tie na fa ye adwuma na yare na de wato okotodwe na ye wo ya na a de wato emututu no fo ani kire ban heba center ana ofe wo spana ko wa tika se no so aka wato abubu agu fom no eno so fo ani kire ban heba center bra ne nsa wo yare obu asisie no de agina wada ne de nyina ne sisi ne ya ne ya Akoma FM Akoma FM eno ma we nyina bi na ekoso oni padua mu antini aba no fo ani kire ban heba center ye wo atonso ago bra ne ntu yare na sema na fo asisie ni kotodwe eno nan ne kasa ni mu abu pen ni nyina no yemfa ahaban ni nyina nto so enye ne yie ma na fo enya wo fa hodie na nyu ahoto na fo sorry na so koyi wadwuma da ne da nyina senti na ban heba center wo etimi so wanya nkwanhia ama wo na kasa ni mu na ebu a emfa nkone namba bi nkwanche baabi na nse ga bi ba ho saa wakone namba bi ama afa die kasa na na nko moto ano asade yale foforo abere no kasa na chi ama ne nan no achia ye tantantan ensu nchiran kasa for urade say Bible center agi aye Akoma FM nan ne betene ama ono nso ho ato no entimi sro wo nsem kasa na ebu ana wo nam kasa na ebu a ba bia wo sa wodi wani kire hospital wo sa wodi wani kire clinic wo sa wodi wani kire eye Bible center ye wo ato nso ago mesro brane ensa wo yare na afi kasa ne ento ama na wo nto okay mesro obi wo ha wanya stroke ne de na to stroke na chim ne fa mesro ba bia stroke ne de waduro mfidudu aduro bia na mesro Braba Heba Center. Okay. Wo bedru ba Heba Center. Stroke ni betu ase ama stroke na wo de chinchina ba ka ni nyina na etu obetwa ama afi watimi anante no anyu ho den. Etimi so wo stroke a ba bia wo so do ani kire. Eye ba Heba Center aye wo Akoma FM. Na man ye den say obi o sa stroke a say afi na kofitu wa ha. Kofitu wa ha. We de ye wa. Ba Heba Center de. Ye bia fisu ni bi. Eti ye physiotherapy wo ho. Ye wo massaging bed wo ho. Ani padua ne ye mu oduro ni ma woda so na no so twetwe ntini no na weke wo kama na afi ho to entimi so Bible center wo physiotherapy esa wo massaging bed wontifo ani kire Bible center na wo yare na ye sa stroke ni ye sa ma ye fisu afi enso stroke na ye wo na wo gidi se wo de wontimi enko ba bia no a e bia wo beduru aka asem ne ba bia wo te ne ho wa no wo beduru Bible center ye wo dan wo ho ye bia word wo ho a ba bia wo firi Akoma FM yale we ye beje wato Bible center emo aba mu ubenya ba bia da enye hotel eye dan ya ye ne kama yesiesie mu enti wo ba nya ni da so se Bible center de wo betu yare ase na wako enti se ye dan kwa na wo dwene wo se wo ba he na abeda Bible center wo bia obeda ama ho ato enti yare bia edi unya ewo nkasem se arthritis se ye cancer kokora meton nkasem mu se ye sasaboro na se wo nkase amo aposo dan ne dan nyina ne tutu anwo na fo ni kire Bible center ne ntu ase ma kase obi wo ha ni nua abodam edam na ba ne so wache edam ba akon abo ne ho nto na nsukura beton na afisi ye di chen ya to ne nan mesrew so Akoma FM na abo nua bia ba bia wo so odi wani kire eye ba Heba center fo ani kire ho ntu sa yare na se edam no mfiri o ma mesrew sa gie number ni biem be pacho ba Heba center number ni ye 0244 08 34 82 ani etigo ni ye 0272 50 00 so Braba Heba center make us obi ho a kompo na e ha no kompo ahye menua ba na me papa na menua ba bia me ma me bia ahye ne minimu ache aye fele wontimi nwura nipa mesre Braba Heba center ye dia aban na dijuma kompo na atena wo so ache bra ye ho Akoma FM firi wo so afi obi hu so minimu na bibi hye no na afiri wo na afi bayibo na nka amanfo dwen se ye bayin na afi omo hunu se na ye yare ana afi fibroid aidi menya me se na nsen ya wuma bi free UK o pedro no bi denden dia ya sa asende ama no abrochifo odi ba Heba so mfaso abrochifo odi ba Heba so mfaso na wote Ghana ha ya mikrom sakra wo no ya na komposho ho fibroid du nya na untimi madia na he na opese wo sa akobi etimi so ma abrochifo no UK fo no US fo no nye ba Heba so mfaso to anamon na fi fibroid na atena wo so afi eba kro wunya bi ngo no ba Heba center ni ntu asem afi mi so bi o ha osa ene ha no
Akoma FM. Di kire ban heba center. Wo bedru ban heba center me ka kire wo say enye so bedru ya na ye de ho aduru account mesrew. Ban heba center behwe mogye mu hwemu ye be ya ma wo. Afi ye wo machine ye be yi bibia afiri am ye hu ade kura ama sa ade mfom so sa ama wo. Na afi ye tu ase ye na ye de yare na account na ase ye nyina atu. Enti mesrew yare bia edu nya wo asase so de. Meseda ni danya me ka kire say wani nkwa na Dr. Ba echamfo ba wonhwe. Yare bia ka bia no ba ye behwe wo na ye de ho aduru account. Enti mesrew fo ani kire ban heba center. Na afi ye nsa wo yare na ho. Your number no ebiem 0244 08 34 82 Akoma FM 08 34 82 and yetigo no 0272 50 12 myself when each atonso ago government hospital on Nchembu in Futukwan bra ubeba beto ban heba center and adu ani kire temanso mpatem wa ye obi okom 16 na she be wo be waste club me sort ma fo di adanse kumasi fo di abrochi fo di enti fo ni kire ban heba center ni tu yare asem oba ni etu ase na kwa di obeka ye ba me da se papa abina pokuya was I can't stop laughing abina bomodi na shema ye chances such be a chance na wo Akoma FM na just wo she bi maye na bibia ye kama mo she Emmanuel Adams na mo she amaye mama yenkoso baby na me pesa wo ka no me pa cho ka ho ni mame na mi misa ne sa ye no kura etiefo wo kwa ya asabra ka cho mo sa ya sa ya ba asem na Maa Akos ka no afi ne ma me de ba betumuo ama watie bie na wo ne be hunu sa anya bia obai na maikuya na sabe na adwene wo ho anani ye adwene na firi ne trimu I can't think far wo se sofo di obi ema no ehwo no ka asem ni nyina ma me Akoma me ba ne flame o flame no se ma ade asof ojamo ye no asatete me na me se si ade waje wa firi yansam into wayira ye kasa blefie kula wo ma edie be no ye wo se an Collins ane ne kwa asole no ojama ka kire me se waka kire Collins se obema me ma wale Collins into Collins ni me se me na me wale no into osole a on na sponsor ye one na sponsor Collins ena kokko wo mu kwaji ska o Collins wo enti papa ne ma otimi kọ baby a Collins no ewo na sofu ni momu nso kọ sister bi e fre no bla fini di ni kakra na sofu ni nso kọ oba no ho oba na koda no nso agya no ho ama sa Collins no eti ade a chia na chese Collins ama omu sika no omu di akodi ai enti no otimi koda ma ade a Collins wo me pa cho asem we de wo no wa ha wonye mbum so wo ha na beka ma no ade na sofo ya ka se ojam ma menka ojam ade na ojam ye me ma menka wa na se wuni anko beka ka e ba cho de me ma boy no e friend Collins to aso ka che Collins ne se o de mbe ma no enti Collins ni su gi tu mu me hia bibia na Collins no e de ma me enti Collins no wa adwuma mu a metumi kọ Collins no Akoma FM na me de aba ne nyina de ato adwane to me nso a me ne ojam ni nyina kọ Collins wa adwuma me ne akọno adwane ye ba no asam ye ska ye de aba me de aba me nyim ye nyina achi na me o ka kire o mo se me wa akra ni nyina no na Collins no sponsor me enso ni nyina na me okumase na Collins ni musa wonyem e no sponsor me pa cho da bi no onim ese menyem woni Collins dai me ba cho me ne la na da bai na me kọ no ho ekwa spending night me ba chan what me kọ da ma de me ba chan ya wan fa me ba cho wan fa me da wujidi me ba chan oni wa anada me ba chan na Collins no asinya mi su Akoma FM chan say me ne nda ekwa pem say obeware me nto no nso ti ase eso one me nda ba me kọ ho a o ma miska e ma me de ba enti Collins bon ho ka be sen ba che min to me nka na wo kwa ibu a wo ba skasa na no de ma ebu ha ebi 50 cedis ebu 100 cedis na otumi sene ojam ni su ska eso oni ska otumi de ma no enso na Collins ni mu se Collins timi mu ojam ska me ba chan na Collins ni mu se woni wojam e na hyehye ho me pa cha da bi o ka che ne se wo de me mbe ma no wo de me mbe ma so what you asem na make Akoma FM enti sofu pe mu ne yire no wo de na ma asori ba ba ma fofora se wo mu nyinji ni
to Collins ni discount ma wo a Me na ba ne sofo na kodi Yeah, wo ojam adi na ne dey sponsor. enti ojam kra to me ni wo Collins ne ho E kwano aduane wo Collins na ojam adwuma. TV suite me ni wo Collins ho ne mo akwaje Collins sika wo nipa bone mama to aso mama etimi de na minim ti akora ne nso saa time na me be kwa class no my bla bi by de osisofo ne so ya akwala no wonya akwala saa etimi wona okache me say me ba na ne gine ho enti opese woni akwala ne tena no wale no Akoma FM esi a na ho kire enti me koye kurom enti me sle no se bibia ni a on flame na me nso me enti etimi ko no woni nana no e na ne wo ho wasafo oye fly rice wasafo etu woni nana ne nyina me ko ba bia be ma ne te aye o mo ankasa fie se bia nki se bibisi a me hu sa ha e na be ma ne firi ansa na me gya akola ne ho akọ etimi me wo ho a na ma fle be ma no me akuya ne ho te sei o se ne ho ye wo ho asomdue me se bua me nsu bi nya bi a me de beba enti akola ne ale animu na e ba ye no be ma na nya akola animu o woni ne nyina na sa akọ asole ho ne boy na no ne tie no ne boy na mimi nim se woni ne wo ho no Akoma FM na adwini nyini no woni ni nyina na ne ko asole ho e ma sofo ne saa agi sika wo saa be ma no ho di mi se sofo e dia wudi ni dia mi si mi hu ni su ni pada mi frɛ ne ka che ne se hwɛ no anfa saa sofo na anto ni din so esa no o senya mi ni pafo adai wudi ni bia no ho ne se me ka saa asam ne che ntu o ka che mi so o be kumi ne me ma oboa ma nyantum because mi ni nyankopon a me som no kwasem ma nyantum ana me ka che nso wo kumi nso a na wiase ni pansan no kure no meka ade a wo ye na awudi sam eti sofo no kra me ba ne boni din sa sofo Akoma FM me frɛ ne sa me frɛ no ojam me kwa asole dan mu ho ne kokon e ko gu nanim ase wo na asole dan mu ho wo ka che me say nim na awotwe yeah almost 4 years 5 years me da so ti ase e ya hunahuna keke what ase enti sofo ne de jimi de wa jimi me ba no wa jimi no tete me ba no enti say o but he say adai wo ya wudi sam sa adai sofo wudi ni say kra de me hia bi da me hu bi da ena so wudi na chi so anka sole kra anka hu nko bi da wo jam wo ya wudi ni wo jam wo ya wudi ni wo hwehwe bonsamness wa hu na wo hia o jam Akoma FM dresa wo hia bonsam pa adai ade so obi di hia adai ne buafu papa ade penadwo a wase ne buafu ankasa alone na wo jeje no wo tua bi ma Me ba chan wo tua bi ma mo kwaje ne bank no me ba chan na wo tua okọ ba no wa bre onti wo tua asan me ba cho wo tua me ntu ba krata no wa ha senti ebi sika ebi 100 series bi o se je na fa ko tua ba me de na more than ono ne de no because me de na mo ba le bia no mo ba ebe Akoma FM ba de wan tua bi ne ye 35 na me koje ye no eno de minini break wan tua bi me ankasa na me tua ma de by the 20 ni 25 ni de o tua bi ma me 35 ni de wan tua na wo na aka kire ne se wonyi sika 1000 ewo Mary home farmer me ba cho de bi on e ka kire me so obeji em ga yanse ma won ji sika no na wo se ga no epew okay ndi wo ka kwaji ga ni sika no e be bi won de hwe no ankwaji me ankasa me pe besia e de asoso e no se wo beje ndi no me ni ya akasakasa wo ho okay mama odi na wo ka de atwa to ye very don't worry me ba cho de me ka twa to se me na e wo ho no me pese me kwaji ma o se me nsa ka me ne ma na afin so no 1000 na odi be share adwuma no mo sorry o maga no e ba me ho wa adwuma mu no wo maga ni nya 1000 mi ntwia because me ne no ba e ba no hwe no won sha kra edi ba no de to no promise kwa chepepra me ba chan ni school fees nyina won twia ni nyina me a na twia me ba cha wo yo ba na sofo ayi ojam se wadi uboni bi abomode an frɛ me se wadi uboni bi a ebia wono wo so aba abewo wo kwa asori ne bi wono die don't fear wo de frɛ ne anu ni nkoma offline frɛ 055 Akoma FM 72173 055 36 72173 waye wo bia don't worry when you air somebody your friend one you know bedi nkomo off air na yahwe ekwe de no ebe fa so mama ye kwasa be na akatwa to masama me ka twa to ne se wadi awu
ene de de nyame ada woro ma wagye ye de hye ne de amaye na emom akora ne bibia wo no ho de wonya na adwen sai akora ne nsa beka won fa ne bibia ma no because akora no tam obefa no na akora no ohia adwuma ene ne machine nyina eni ho it is one na pepra to bia woni to mi nya ko di bia so de ba bagye ade no nti won pen ba bi ntana akora ne niam e won ho no wo ma ne nsanka na sundue mla medase so for ko to bedi okosire ntoma owi ano sa de ko papa montrase mame ya Akoma 87.9 FM Akoma mu nsem dwumade no no an yeguso da awia ye de ema mono TIM ye time eba mesha shene so ema me sa time phone ro yi kama enu ti sa malaria nko ahotutuo ana wonam ya me so time eba mesha no bi KJ eba capsule se bisumi system no pa ba bi to no bi enu wa wunya bi nto bomode na friend 0244417669 0244417669 Akoma FM Spice and Training Ventures yan yediaba beef seasoning powder ho nantwinem dwana apanchenam mo janam no de bomode na first team e be ye de be ye hwam wo wi a enyenyan jollof seasoning powder no fagu jollof ne mo na stew seasoning powder no so de agu stew ne mo na stew na nia ye fa na ye de na ye hwam wo ko dwane supermarket mu a wo benya ye ko seasoning powder ibi ato restaurant shop afo obi ehia bi 0244160750 0244 160750 Pastor Julius mamemu akwaba na na kwa akwaba evangelist akwaba Pastor Julius ojam jambo ama be pacha nyu ojam Akoma FM Akoma FM basa se dibi o FM jambo ama mbo one day ni dem ko fani me bata onu esi akwa fani me bata ojam di ani nanka ojambo ama nanka me ya to petetu chama odinu kwaku apia koka ye chiama koka menim so obeboa ya me yakoso ne bodua mu den as far as such regional people chama bi o she bi chama odinu kwaku apia koku be yiba koka say dey chama why dem kwa amisha no nya penise no tie program na say ayo homo bi ase no ayo homo dwe dem kwa amisha ene wabo adwuma Akoma FM Most of my FM. And the one you fampa Josie. Ebi Josie na me why you fasano. Ebi si ma say prophetess. Na oba zetu. Na we hu me. Enti idea ma say. Ozetu mo pa so yan semo. Do ira ye o da ba te we hu no. Na za be te yan stand there start. Fama Josie fashion. Josie oba nyame won shira wate. Semenhia. Nyame shira nti wo pam we nya ready me. Dabi. Ya pam na shame Wapam. Into wedding party, during or dinner, whatever, Friday wear, office wear, Bibia whoopin be Josie. Akoma FM. When he meets me the spots no dish anymore. Fred Josie, I was 0243 433 465 0243 433 465. Pastor, young quay. I chat here for na fogo no kada so na. Jodi fashion of Patas market. Of your local G and your man. Joe crowd our friends were we now yen Kwaji. Makase as of Kuno ye de nyame afre no. Ye de nyame Akoma FM. E de ono ankasa pe. Na omo ankasa pass of die no ye wo mo a okoto says ye de aponjia boss of fie nti opes of adie ohun says of ahye coat nti opes of adie ohun so of shoe nti opes of adie no ohun nipa asum so of nti opes adie ka so of dem e fi so of tim na sa for ma wo ho so of tim de na yire ma wo bi say yanyi ginini look at that enti de bia me o se bebe maduru ni o ma hunu no pa wa so of dem ni o ma no se me suma nsore ma papa nsore me mo bo Chirase, one so we are so for them, ma. Akoma FM. Oh, Monte home match. No, so for Gunsa. Chediam Pon Kwame answer, real. As I say, I answer. No, Sadia boys was so full some mountain above somebody, baby, no one plow. Oh, yeah. Only done what Beshankom. Only damn papa so Sabine home barrier no Beshankom. Oh, the sorry man, dear. Maybe I'm on another. Mumpans and Papa go. Come on, you're a buyer. Oh, sir, Debbie, I'm a cassette. A dear Sophie, dear,
on say Akoma FM ne okwa abusafo o mo se waware awo ma nye se tafo nyina wo waware wo man tafo nya wo mo ane wo ja wo mo yere ne ma no baabi ane obetena baabi a wo twempena se oyi take fa na bna esi nche na akua ma dodo a esa beke ono akua no krambo ma obetuna kan mere eno kra di otumi ba na mere ni nyina dada baba edan ba akumu sofo anu ye de mefa so ye na so obebo adwaman na ma akua ahu eno no na de wa hu so e na o di nyamedi to so na o de boss abre ayo ojambo ma ayo sa wo ye obi wo ya ho bo ma de ne de me nyasa bo man ka ho ojam ma mo me ho na ngesa sa am se kwa chepe prani di aka sa pastor ojam aha mo me on se sa ojam bo ma tete ndi an jasa enti ojam na enti ojam bo ma nya wa wate wo de o ye serial caller minimpa oh na mama sa abrabo we ojam bo nyo no kwa na ebo asofo bebrebo sa abra na de bia me di ojam ho ya o se enka sem na de bia me ka se braha na yenu ni nkomo oh akua sene na o se nipa bi o nipa bonefo me say abrante o sa koji school da Akoma FM o ya asori biem na obi di na ti a na so man we krambo yenu ni Ghana police for enti yenu mra bia etetira so for say ene ko fa so yenu so for ana so obi so ya malama enti yenu mra bia obi a sori a no de speaker to ko megaphone ye so for obi no o say manfo mba abortion ma ba ye ma say eyewu akuno mienu kuno abaye to nyina so ohun yesu so ye tiase ewu say o baby a sabio ne no for duru ya asane it is a brazen pre or the life support so tiase anka abaye so no mo fa Akoma ye duru ma say dem pa na na wura na so wura no ba to ojema say de bezi o say so say that's so baby ojama dinawu utimi aboba ya abortion ma abortion de mo na wo ya no na wikin wo anya baako mienu muya sofo obi a ofra ho sofo na nyame betu ojambo mo ta aden sesa abre wono na brabo ni tisu na pampa so ade nyame din ato ho so na wudi bone atese na onyame a otu aka no se onyame asem ya no kwa na onyame tu aka ampa me de men ka hwenchero ba tro se mekuta na ele obo dia na me se na o se kuta na eno na ade no me ababro se ba bo kan awa bi se do obeyi bi afim ane do odu be kan ho no me o ba bu no nyina ba no so won so de wayi bi afim che se on ka se o ye sofo a ware wo mannum na sa ko fam pena no enti wayi tro se no wayi bi afim ana wa o sa de be kam enti no me bi na o ba bu mo anam so gina ha sa nyame sofo me enfonso so nyame asem amrebu amo jam sa de wa yam na ma metu man so fo ma ona za na ma sa no ba na ma metu ma fo oba biara wo so Akoma FM da bi ma metu oba biara so ma ho kwan ama sofo no da won so onyame tu aka ojambo onyame tu aka ba wo sofo so ojam pastor ojam onyame tu aka na mo wo ba no so ma ho kwa se ma bebre e shada ba so se sofo ma ya na woni mi ada maya woni mi ada na sama na mo sa dun na onyame be tu amka mo nya careful na mo hwe mo yie na so fon kwa na ware mo ebo aye na so fon kwa na ware ho aye bo bra na so fon kwa na ware mo aye okay medum no broka clinic limited Akoma FM pakum capsules aba ebo ama be ma wo gina so genic 442 wo be sisi okoso ekuma mo ven capsules wo ba eboa na afein so no junso twa mu ya wo no ne nyina efri ho medfagin capsules eboa ma mo jadi afrisane ye woni padua mu acute pains unya medfagin wo ya adwumaden ya medfagin arthritis medfagin akokra ne abrewa no mo jogging rocker clinic limited wo kuma siala babu station one is school house the dish mo friend e was 0248 885040 0248 885040 na yakwa yanimu sa enti mishane so Akoma FM kafefe was talala kafefe talala kafefe talala
bema low sperm count na wa yemre wo pem we the boss so 1 minute 2 minutes no adwun so nkuruma ade chi ande se bema no etwikom ayikitu abi se nkuruma efifiri but don't worry edura wo nya ya ka fefe capsules wo dwun so fitan bi ba oba enka ewo ho ensuo ewo wakoso ekuma no ewo nweda white na ye wo eye na wo ya wo yin wutiti na ye kuro na chese wo gu nsansa wa ya se wo fichira wo ntija wo ne be ma da feelings wo nti se sa pepa be ma no oba de wo ya ka fefe talala dani e ba kwale na ke ba happy dance ma de bobo ase o usko bi nkoko ka fefe me se weda for Harriet se se ka fefe woman na ji bi 0207 183819 0207 183819 na say 0243 105904 ekya Maa Akos so fu oja ekya so betuno fontene me twa futu wa me de futu ni be mama no so fu oja Maa Akos onye bado oye de ma ni pani bia nti ogina so nti yesa na ma na Akoma FM ebo saa so fofo no ho ka omo hwe wo mo an se de omu si gina ho no na ma ni bi no mo ahyeda ato omo bo ase ya na mesrem asofofuo binum mesrem a ma ni bi ba se munya menwuma na mo ye no omo besei no ande kan ye kire omo enti momamani na hobi momma so mani na hobi obo so obi ahyeda no wa fa ne ho no de kakra bi aba sofo je sofo aduane nie sofo mpabo nie sofo ntale nie sofo de be ni na nso ne yire ne wo ho oba na nkasa wo ho kakra na ye de hye sofo afuru ma no afi do bo se sofo adehe wadehe ena wo je niema ne gu ho ena wo je niema ne gu ho ubo se da krope no de sofo atofom team asofofo bi aba ni brade omo ani brade na omo ade omo pa omo ho ani ebi ni wojam woni wo ba na tie what's half a second one na wo sa ne tie what's half of nurse ni asa beka ho media me mpese nurse ni be hu because wo hu se sa nurse ni no wo didi ne ho a eyeyie o pelo na obaji biama no obato curtains asa ne dem obato drums aka ne ho o pe bia didi obama ne bia didi ojamu ahun se atwitwa esa se ma ye desperate for e ma ye desperate for one adan ojam unse atwitwa wonsa atwitwa asofufu etie nyina omo ye adwuma eye adwuma omo ba adwuma meka no kra kyerɛw wonu ma adwuma omo ye wonsa atwitwa ena wa fam mai nti wontumi nti otia so de dem a ontumi nko obi asem wo Maako wo be kɔ de obɔ nwuma ni hwa ha de obɔ drums ani hwa ha ne ɔto nwuma ni hwa ha wo be frɛ do na oba kyew ohwe we ye ni ase otumi ba time opɛ na ne moku gye baka kapa so fu ntumi nka ade wo wi wo munyina si anum to friends so munyina wo wi wo munyina si o munyina wo de wo munyina ho nti wontumi nka obi asem wo so de dem ho wa wusu ba bone ama ni bia ba o mo so adwuma o mo be ye no no enti wo ye hwan wo de wo ye de wo gina ho wo nya nipa bia sa o ye nka ncha asofofo no o mo nya nipa bia sa o ha se wo bi gina ne ba bi se ishme gina ho na obo na brabo bia o nya sofo wonya sofo obi afra no na wakukukuru se di kakraka na beto ho so no wo ye bia wo bia ni hwe obi aha wo ye wiase nyina ni eti na ya ka wasam na wojam eti na ya ni abre na ya ka no wasesam ma ni nyina gu so adan won ko wo ye hwan ana wo du wano nko a ana wo ye bigu ana wo de bije ana wo didi wo mo ho wo bo wa sheda wa fam ma ni nyina wo ni wa sheda wo pe yere me de ho ahon ya ma wo de koto na ni masa wo ba no ware no da bia na o kire wo ba ni nyansa ka kire be ma no hia we na wo de bra no ka kire be ma no hia we na wo de bra no enam ehu o mo sa ye hufuo o mo di hu ni sa to ma no so akuate ha nyina enya bibia wo suro se wo be kan nsem bi efri se wo bia na no kan nsem bi asem ya beto me papa mesra ma no mesira wo mo so ye nipa asofofo no so ye nipa bi emoja na egu wo mumu wuti wo mo eti wutwa wo mo nse etwa munya ise adan ha obetumi abie mu obetena so de animu wa biem bibia gu ho atade a wo hye toma ne da so bronze da so ada sofo wonya nipa oni antenka oni ayi wo no ho
yɔre de yɛtwa ne mogya agu fam mesrɛ mo ɛma mo bɛyi mompɛ mo so ne mu die o mompɛ mo so ne mu die na mo ma asɔfofoɔ ne so nwene wɔ mo ho sɛ sɔfo Julius mawie ana na de wakani na o kanu kwese a wo fata so na me ya ne ho na mre me sɛ wa dada ne ba me sha bɛboa dani to ne ba me sha no me sɛ wa da ko ficha wo te yaw wanum atwa wo ntumi ne die wo ni mogya dani na kyerɛ ba capsules no bɛma wa bo adabere dwonum bi dani ba ointment so ɛboa eye pa nti ya na wo de asrasra dani prosta o capsules ɛno so ɛboa ma atimi dwu so ye pa na hyane so sɛ misi ba friend men sɛ ba samenko apidanke ba dum chemical ubenya bi ato dani ba ye wa ashtam rom ye ne dani farm na hwɛ ni mo fra 0244 36 46 51 0244 Akoma FM 46 51 na ye kwa yanim ene seba ointment me se we da stretch marks pimples wonamani yade bia dan sansane we bia wo dandruff aye ho a wa pampa mu apa wo trinwifu yi no moto mu kankan ena afei enka wo nipadua mu wunya ns ointment misraw bomodia na je on ns ointment na fasra tutum strap kokon sra chocolate fasra na we de enyefe awake natural capsules emane memedro esiesie ba na esiesie be ma no yi fichikro mu yaw free ho wonu mu atwa wontumi ne die be ma waye mre wo ba enka wo akosio ku Akoma FM awake natural capsules it is say your channel where they are see no na bomodia na frame stable was 0245 079915 0245 079915 and now 0276 537701 0276 537701 and Kayokanshi drug lane Kiso Keba repair venture Tinatadable baseline Nisi Anafe Rejoice pharmacy or Ubenyabi na Kofodia Gabson pharmacy Delight Drake Right Anafe Bino pharmacy Ubenyabi Nkoko Fonko Ouskobi Hillside any BB pharmacy Akoma FM Akoma FM pharmacy na Kriske Heba Ubenyabi na Mawonsa enka NS ointment and awake ni bi Zoe Facility and Alternative Medical Center Mr. Waba and Bema Awafa Mongo low sperm count Obema Mwayemre fibroid and also ovarian cyst Mawonsa enkabe ya wa pharmacy was away ya won re ya very effective ewo and intima sanka bi Adenta new site ya be Cafe International School Adenta Pantan Quantum Poneso Odoko Taranzo Nicolizi Hotel e won so na ye wo bomodia na friends away e was 0243 23 95 34 0243 23 95 34 Akoma FM wada abadwuma yani wonya abadwuma yani bomodia na fa wo Ghana card na kwa quick credit wo kwa wo se me beje bosia ya bosia na wo kwaje fra quick credit sesia na je bosia na fa kwa ya adwuma oba ye independent fra 0596 92 0833 0596 92 0833 and I say 0302 20 0390 na onsoma wonsa enka honumbi TCL Electronics whoop television papa air conditioners papa washing machines papa fridges and freezers papa TCL Electronics I wanna benya bi fra 0546 Akoma FM 0546 2580 47 nama wonsa enka bi Kofiado inspector miami inspector Kofiado Tamakomti 1 police station e wana wo yesi mo fa ye program ni agro police for e wo ho ya domase papa yankwan yo mako ma menchia awia me ho kira akọ me pa na fitani bi obo ame e frɛ no obeso that's right wezo so pai obeso na wonya duru ho nso a wona ne yere kye metena ho so ma me kama ne yere kura ma me moto no na menhira wo obeso nya menhira mako ensem nyina sofo ne enu akuya sofo Akoma FM enu akuya so atuma ne fo na kakra me kan se bia ojam hye bia omra ojam omra ubaba betu nu anma sofo wa mako na nkasa no ye dickness na ese nipa hunu ntira akosu anso na tu solo na akuya anso na tu solo wa so de mako panyi dickness mu a Ishmael nso no kwasam one na instrumentalist ni nyina so on edeke e wo ho on edeke enti chese oba be hia wo nuanu e betimi atenase na ye di yie atu yie ye be serew de ne wanya die ye koka ese da sha no touch man no nke Akoma FM
There is a question mark. What an I'm not ready, Mr. Whoopie by Yantacho. But we appear. Now, you program here a free 310 echo. Free. Unim number no. Baby, I would will be. Ya proper signal. Pictures are Ubi Biaba. It's your best of free. Near no book appointment, nebra. Near for year and 2 years. Na 12 Jumano so. Na Bema Shia. And you know. Said we go to if you say. The Drew baby, Yamiso for Chantro. Do not cast again in Chantro. Say, fine. What in your code two or Miss We code two? David Akoma FM. Oh, sorry, Yamisa Pajadi View. The man is silent here. Into Brania and I came home. Akoma 87.9. Into Yadawasi. Medasa papa. Your chair bapada, what you, or Ben, what chair bapada, Ben, what chair bapada. Sisi Yadia and Nemusan Yadia were bow de poor, what in catechol. Ye shook and answer also, ye cocoa and na pressure. What bad way or bad bemedru, and to your chair bapada. Ubenyabi, our Kolinaka by Mr. Fred Messer by some and quote Abia shop, and Ubenyabi, what chair bapada, Divine Open Ball Center, Dr. AJ, or no Akoma FM. Be a dim one dance here and Nutiko Toby. Now, friend 0551 228281 0551 228281. Ocha Bapada, or Janasua, baby, Dromo Samson at you for ye try and waba says Yaba. Yabatwaso. Bema, a fissa will file rocker for drew Pakum capsule. Ana me se me insist ada no me amaba be he asase na ansa me ba ya na me nua na yensuo ana me se me nte ana me se wonton oton no fo wonto eti onya atika na okache mto wa je obi ato se 4000 asase a foundation wo so oton se 4000 se 3000 ana me se anya he won ko asase fo aso ana ko asase wo ka so ana me bi ta fo be so ana se no se 2 plot ana me tia 2 plot sika me buy na 1 plot. Oh, wakaso okoto 2. Wakaso okoto 2 plots. Emma with the 2 plots sika ne ma wo bayi. Hello Ekins. Yeah, me timon kapa. Okay, nti wakaso onto 2 plots Emma na odi hu sika ma no ene wodi 1 ene oto 1. Onu ne beta am asase ne 2 plots. It will be a 2 plots. Okay. As I break my class, no, if you can be so. As the toy. Maybe I got 1 plot. It's discussing at the man. Because I make idea, and I'm even though any Cabia, the man, okay, I'll check. Mecca, even 2022 or 2021, graduate, I mean, Mecca. Siska was sending I have a lot. You can't send it to us. What same is it? What should you papa? About you or less idea. No crime, no. Now then, what should you can across what the man? I can't tell me, guy, and you know what I know. Not only many to this schedule. And our first maybe be a soon and first company. What you are here? You know, what you are doing? Can I swear, dear now? A president, and some of the end of what you can be near home. They want name, they block on. We only the kind of BA. Akoma FM. Yes, sir. Explain. Can I come now walk and make a chance to stop? Wait. We can't stay together. And I'm saying, you can see because maybe some of the parliament. It's no be a funny center. I'm say school fees time. I think yes, you come on. Almost like a number. Yeah. You better come on. And also, Saka, Akoma 87.9. That may be a business and some self. With the umbrella mom and necrana, woman pamon, and consider you near an assault channel. You may not carry and my love for you. And what in that case, and I'm catching so fine.
Not in that case, and I cast my 3. It's one fashion. Enti oton sakas mako 3 ni nyina wan kan kire wa ma wa mane. No, sakas no went to me and went me ara so to me no fan free. And about e kan na trotro. And no went me ara so o ma me ko to engine ade ase na say o ma me ye we na ntia no so no. E ko di me bra yellow. No. Di me bra yellow na me bra yellow. Ekins jebrana eche me mu kakra because come yensa no went me atwa so me ko di wo bra mo no asa kire ma nkene kakra. Yeah, me talk ni bra me me ba Ghana no. Sama me ba Ghana na. Me ba na edan na ayo kaso ande no me discover no no. E di etie e no si ka edan ni no to me ba me be yo sense. Enti baby ana me to cement no aboso ka ma to na me fan. Eni pa na driver na me fan no. Ono say me ba ya na linear highway. Ese opeka or driver minister bi no tia 400 a month. Okay, 400 a month. I'm saying what? Akoma FM. I don't think I would drive will be a 400 a month. And it's not a clear dia. Not talk bro. Now they are working pay. I know safety. At the time, me take on me spread boy na osi aboso ka ma to no so. One me to be you know, obet me I help papa man. If you no no so ka tem to no kra aboso ka ma to no. On pen no petrol, no mo bi o to. And I'm so okay, fine. And my man was calling. So, friends and mother. Mother thought I'm 16 passengers. Yeah, something like that. I know, yeah, I was so calm at you. And you know, I was so calm at you, and I'm a so mother and so. You know, I'm a divine if you are and I'm a sign talk here. No, it's Hyundai accent. Mebo na adia wato. What the bread wunya. Na mentia say okay. Matu wato ebia. To be see one on so. To be see wo yire so. Wo yire abeta so. On somebody nuanom. Okay, enti na ode ma wo nuanom. Na ode ma wa mo. Akoma FM. For what can pay. Meba me ehon kire me muye wonu no mfa nya adwuma na o mfa sika ne mra beta na only one agreement for work and pay. Okay, and now the thing is what the car ne bra abeta and ono de ma wonu no say wo mfa nya adwuma for work and pay. Okay, and sika no omo de ma beta e ya beta no sika ya wodie apart from the wode bra no. Dabi. I know your business. Omo the scanning bar. On come to my account to me for moment. Na no de kwatumu de. Because Dabi trot one the other side one fan kwatumu da, but me ni amane de no. Ni amo de me ya ni say omo fan kwatumu da. Okay. Enti wunu anom de no omo de kwatumu but. Aha, but I bet de no de trot one de one fan kwatumu da. Dabi. Wanya account bia so ama woda. Do be prince. Dabi or the scanning na no. Scanning na. Hey. Meet your Ekins, meet your pa. Bachelor of book. See. Hello Ekins. I don't know who's Akoma FM. Wo mo what ya so so hwe ko no so no. Ebua. Trotro no aka kudo be prin. Tie mo mi tie mi. On say wa be kasa sa, on so so mo kasa. Enti mi tie o. Enti ono ne dia trotro. Enti no on say. Ono ne dia trotro no. Ana sika no e wo ne ho. Ana o say o twen ma na bomu ansa na o de akotoma kan so say okay. It is school fees time be be so ye. Ana me so o so o fa ne saka na ti dabi 1000 ka we business sika 1000 ka because we don't start to capture a bed. Let me keep it as can be idea and something. And was school fees time and I'm so what they are saying can never pamoma and yashi one day pen and traffic. And was then me no man yes can be a banana. Let me hear me came face. A boy where said that maybe we are what mamma was telling me receipt say what first cannot appear. And I'm block on the say Omufaka ni show.
Eki sabra no na enkwara na tena fie enna sen. Dabi. Me baby antena fie 1 week brother. Okay. Okay, eki say Bibo. Meba, yehwe ne say, dabi ameka say, sika bi nchen sika bi. So now yankura no also wo ya we say, sika ne mai. Enti nkura no wo ma free school mu ya pam wo ma ba fie. Enti okay, mami nyi bi mami nyi 1000 enkonkotu ya na nkura ne nko. Na wo di sika ne ba me di akoshem. Dabi. O se ono no, se unya di sika no ma e ma ne kwan se fa on sa ka sika na. E kwanya obesi amman aye sika ne basa no. Ba ko 87.9 FM akoma mu nsam dwumade no anu asungu so ango tie no was wodo be nie koduru se wo kunkum wo manyina ye de nyame asese nyame age akua de free ojam ensam keke de free aguna so aduru ne baye yenko na ye ne enua be ma enkode nkomo be ma na ye mo ha mejo so mu papa na pom te se wie adom ene mo mpa ho ye na so yo ene fa ye tuwe yo meda wase na menchia wo ne watifo nyina menka sa pondin eya adia ehia eninti BBC dura na waya so etie sanse Akoma FM ehia wo kine bi beba na onum pempen so aya obeduru bi pa cho ye bansi a odoma nkoma nim dia a wode adom ye na nam so ye di dua na bana na haban ene ne hini aya dura dia badwa so ene ye twenwa dwen di sisus se ekoba se ebrebi so na uhia aduro na wokɔ adwa so a wahu adupɔte a woto a ebeboa wo kine bi obi ankofa akyenkyena amedan wasokwan naturally mpempe aya ameka se yenduo no egu ahodo emiensa nyina ayedua na abena na haban ni hini ene ede ayo na eni sema ya ewom se dido bi a obenum bia no sinsanso boni eni akiri eyi Proslav capsules Akoma FM and afi strength capsules say no emiensa no ba bi eton aduro e wo Ghana memo ha no kwa a ubenya bi ato say eye pharmacy shop herbal shop ahodo drugstore anase smesi over the counter bia ya wunimu waboboa no me say wokwa ubenyi product nyina bi ato medical bon ka ye pen dada say be ma de ebre bia wumfie ekɔ animu itimi ekɔfo how edebeto ni pedua so titu ebla ya wugu jonso anase wo jonso aninti ene ya asem hia ma me ne umienu se ye be mai ibesi nkete ne yawe ahwenam se say yedi mfie dun wotwe Akoma FM Akoma FM eyi edura ye benum na blekro a eboa siesie prostate no ama process letimi edi ne dwumade yi no na yade ahodo bi ebe woni paduam a ebetimi akofa dwunso mo ha beto ni padua sonson asan so atu ase de ma na wanya akwan ho san enu nti se wunya ento Proslav capsules ni bia medofo ene na wo ya ka echi nanso mpanin se achia emui esen kasabebo nyina edemeye na mayo eni ma anya ayo ene namti ne ya watimi nkan mamuso sori waka na bomu ne kope Proslav capsules chira kwan numienu anopa mienu anumre se ne tie bia ho bia ya betre ni padua no so Akoma FM ana kidney condition ahodo bladder condition ahodo bia enam so ma jonsom wo hawo jonsom ba sabsa bia ba ni padua so ebe free ho ipacho the number no eye 024 9017 101 024 9017 101 ana say 0204 61 61 61 0204 61 me pacho wutie mi na wote nka se Johnson do nyanso chima Johnson no entimi emma de tie ne wote mire bi kwa Johnson ne ba Akoma FM entimi maye se ne wankasa wo pe no wo Johnson a etwetwa sisi ana wo de wo Johnson se de aya na ye wo se Johnson bi akem di san kokko Johnson anokwa wo bekọ se wo bekọ akọ Johnson bi onu wo be chima Johnson no entimi ma e bia na process ne ho atechima bia na oblada na so odunso twa no ene ho atechima e ba sa odwankobia no Proslav capsules fari wadru abanu mienu anopa mienu anwumle se ne tibia sa o hawi
ebefro betumi abiebio wuntin ene odwonso twanum na wo ha bi aya consider for na wo so watimi adwonso kama edi amayen afi se bia dysuria na ha wo Akoma FM kasa dwonso de obia na wa ya se ehyehew na obemem eya wo ya wadwonso awie na obemem eya wo ya woni num proslav capsule me so say sa wo ha ebefro ho edi amount enu etie se bia hemetuli ayade ene ni wudi asie nti wakoye bemei ebebi abedon so bonse moja no abobo apo akwoto kloten kitinkiti eda odunsom empempi ya na dia yemhihye ne bebeto so a ma proslav capsules enyo duro enfamamen wo ye ufie no ekọ animu kakra yemfanse wodi 50 years ekọ na woda anado tuani a wontimi na biem wo be sore mpempi adwonso ansa na ade achia wuhia Akoma FM afi prostatitis na abetena wo so nti wo ho na wosisi echi ehyehyew etomle bi kura na wosiremu ehyehyew a me kanfo proslav capsules no de amount se junso mba sabse bia be fru ho na no manyina so akoyin obi a inede no ifra no pa kopoma nwumre wonta enum nsuo nanso wodwonso bebebe wutimi dwonso more than 8 times in a day npadua na kwa ba bi eho atechima di betima siesie saa kwa no ye edi amount proslav capsules fire wadu abenu mienu anopa mienu anwumre na saa wa ha no afri wakwam na no manyina so akoye edi amount bia na wo testis ohwi amadua na nkasa enemu etaya wo ya Akoma FM ono oba bi di ahia ewo mpa so ewie bia na obemem eya wo ya ebi wa anadwona na oba no beda de be chia wo dwonso no wonse na wo dwonso nani asesa na obemem eya wo ya na obemem ehyehyew uhia proslav capsules ni bi afi hematospemia na ha wo de seri nti no oba ehia na sperms anase semen no ba bonte no moja ewo mu a proslav capsules ena obenunum bema okọ private anase toilet so na wo chimbe bebe bonse nsuo fitaa bi tentaya na aba beye obema na no bipato emfa na gudie koyewe proslav capsules akwanye sa edidimu abema obema na afon ebeye Akoma FM emefi na ye ka bema afon ho asemi de na me ka say ye wo true mind capsules e wo dwaso bema bia waye mle wo mpaso bema bia ofankobo so maye ha na ne sa ni ntino no oba bi di ehia eni chelibi na wo ho esane na ako aweho sema ewo mu se bema no ho sane wi a na bema na dodwo kura entimi nsan so ensori bi emane ta kan se mema omumpo masem kura no mumpo mani mahwe ene bema waye ne ho agegini su obegine je obalance a wodi ni duru esine ni esi a na wodaye me pacho wo hawo ni dia ka wakoma to yam bowura heba shafo bia ye ben wo ko petru man capsules ni bia kira kwan no mienu anopa mienu numle wosi a Akoma FM amu atenka ayira amu akono ni honti oba na down chense dia na wontimi no oba na enhia amani gie no enwie pene be firi ho ediamam afa wo ye bema na obema ne mani muso emun entimi nye den na ye blego te sekoko wo je pene se wo di 2 man caps be yodu a bema ne be kasi ankasa te se bode ne be hunu ne kwan a wa bla wo hia lawyer bia 2 man caps na eboa wo sa kwan no so bia na infections bia be teni pedua no so ache ama obema na ehi aye ketekete te se enwo ani no wo don saka na amemkom ne 2 man caps ebeba moroso ne bobo asipie sita wono obani Akoma FM woni bema nkasa enetie mepacho bema ye standard ye me ye hu sie mema asem no ekofom empempi ejina homachen efla homachen no miensa empe mu kobia wo ye bema sesa obema no bon kaye se ade ya achiti so ni kogu nsuo to wo de na eba ene ochina entimi nsori a ne ni padua no ba bi atichima wunya true mind capsules ni wo de wo duru a ebeboa me se number ne ye 024 90 02490 17 101 ofrenia ye bejo so na say 0204 61 Akoma FM 61 0204 61 baby eton aduro bia proslav capsules true mind capsules no ubenye bia to ye was say strength capsules wo ho ipato tie nation so ma me say what the 12 years e konko a ubetimi anom bi yade bia bete ni pedua no so se moja entimi ni afu sane ye e woni pedua ne mpempi nam so wo ho a na wonsa ene wonan ayetutiti no wono no say strength capsules a wo ha nyina ebefi ho de amame afi woni eta pru nsuo wo ahwe ade efri 1 minute ko bia ne woni e pru nsuo no ma say strength capsules enye woduru wo ho a no woni Akoma FM hopopo unya say strength capsules ni bi afi utita eye wo ya say wo tiko na ye ta hyehyewo
occipital headache na make kan ho asemi a uhia say strength capsules ni bi say betimi aboaw acinospermia na ha wonti no oba ni hia say de ya sperm's mortality rate no form ni nti no wontimi enyinsen a woto say strength capsules na de 2 man capsules ka ho ebeyi sa wo ha no afu ni paduam afie maamle papa mu fie ko animu a akosua omuntimi enna no omne no say strength capsules mayen ombeda afie wo a wutie me na sa wo hwe me woda sori bi ya no pa na waposo eye wo ya awututuo titiwu na me kan ho asemi say Akoma FM ebefiri wo ba bi eton aduro benya bi ato kuma se kropon wo kopiem e wo mroma okay epidank Misty Herba, Danny Herba, and Africa and Yatan Ebia Benya Biato. Medo Equa Ewo Kewo Swa, Blessed the Quane Fediments, Bema Wunsa Akebi, Ashtown call Ikof Herba and Ecolonac, and no Edan Chan Asafuleba, have male pharmacy, Ewo Hall, Promise Herba, Ewo Dumboshe Barbeding, Some and Co, and a Tassa de Gawachan for market. Baby a ton do Ghana Fana, Conan Polina Esapon, and Quaco. Isaac Pharmacy. Your number here 0204 0204 61 61 61 61 61 61. Fair and any entertain common. Akoma FM. That's an that's an ebesign as Yamu be a mufre na eji enreibi na a very effective. The adwa dance here na offer from Sunia dance more for fro. Yami adma that's an ebezia. Hello, would anybody be free? Many about Papa. Many abema papa be. Iyaba afa ye masomo asantuma pon ko fiase no tankos. Okay. Iyaba mame emo abaso ne dwumadi awudie na yesu asemi asepa na dani agamamu. Yesu asemi asepa na dani ni se yitugo. Yesu asemi asepa na dani apete. Akoma FM. Eti iyaba e papa ne de ye ni aba abeka na asem. Ye nti papa ne mu asem. Eti minya ba say ya me of kwata na comment so de oba ni ye na nya na so fun ye na nya dia ese ba ti papa nenu atenti minya ko se be dia pa no obi odi de say obetini da be ti ya chano wonu so di woni mo ma mekania se fi adenti na ma me da se minya ba yo. Hello, we didn't baby a free. Oh, went to me and you know so Alaska G, Alaska Po, Alaska Kuluyo, Alaska Star Enterprise. We are can for the amount. Whoop original wallpapers, colors, new designs, new change remudia, and ye painty inside your wallpaper here, and you're the fan. Win your original one a better. Akoma FM. Alaska Star Enterprise original wallpapers. No, ya were Mrs. Anoche Plaza, Ben Prudential Plaza, Ewa Doom. Freya was 055 411 4878. 055-411-4878. Hello, we didn't baby a free. Hello, Marco. Yeah, me right, young boy. Marco, my Major Superman, not bonnet, young boy. Where do you make a judgment to a family? Marco, we're such a fake Yanka. Now, your bomb guy, Baba, to be honest, right there. Me on shine me that so we didn't baby Akoma FM. Hello. Yeah, we didn't baby a free. If I can get free snake. Snake, okay, yeah, right. Also for that no kasa obo no a. Oga je ojambu amano. Wo nya fumuso bu amani wo jamu mra ni no. Wo amani mra ni wo jam. Se de je ni bu atene. You know. Okay, me that's papa. Top Herbal Clinic, you know, say 1st April and 2nd April, no, yeah, free screening. Top Herbal Clinic, 1st and 2nd April, Fiada, and memory that yeah, Akoma FM. Sobra, yes, and ya didn't know you say ya didn't show what ya debaka one, now the walk to an anonymous yadro, and Utibra Top Herbal Clinic, and health screening, no, na ye fefidation, pedianimo, and say ya dear. Na ya ma a dry effective and a from one more ya dealing in Ebeko and Tranwa Niagro 1st and 2nd April. Tro Wakalanda and Metro take ne Drewa Renfi Fre Top Herbal Clinic. I was 0545 46 7887 0545 467887 Ofra na yene wo edi enkomo Royal Jopak National Clinic die Akoma FM de poafie no enu ntime se wa da brani tutu wo de poa ente hye wa fever enumunka diabetes eduabon honhom awade e wato nsam ntentan bra Royal Jopak National Clinic ye wanguraga je na jesuum ye ben se cheduma se rabank freyan e was 0541 407586 0541 40 7586. We didn't baby a free. Obagosia.
Mira, young quay, a chap of highways. My boy, my into young girl. I am about your best song. Your best for a day. You could pay for your you could pay a degree. I dear crash money. Always you from best one so when I'm going to come, I'm going to Amsterdam, one in no mostly. So I'm also for a dear crowd and mostly. Me brought for example, we make me and could be. Are they? Me and because president and one and me call that one my church here is school me. Idea. I go for idea. Man, crowd be many some one way you free. No, hello, we didn't be a free. Hello, Pacha, President, because every okay, young quay. You come here to just watch it. Akoma FM. What one don't I make a crack? Whether suppose to a band where you need to a woman and bye. Hey, Beaver Clinic, Mr. That was say, Opesa to now was share when ya was cinema problem. Ebia was cinema to want to mean in common bedroom. Ukuno, want to mean for one PM Srow. But Modiana could Beaver Clinic, Kumasia, Yabaha, Yawa, who drink share, so any banners in edition anymore. And with you, Kumasia Brown, who drink share, so banners opposite one. And then crime for so Yawa Airport residential area. Yaba Airport View Hotel. But Modiana Brana Beaver Clinic, Yansha was Akoma FM. Come out. Nanim Gracia way and Fataka Niba. Kumasa branch, and was so many ideas. So, your package be the Mamma Mobeba free screening. Equaso Ewa. Ain't so Kumasana Paso by Yawa. Beaver Fry and Ewa 0593 83 42 17. And I'm crying 0540 12 42 00. Nani and Incomo. Osbar Limited, yo, Osbar Limited. Osbar yen. Yes, I walk per blocks, papa pie, and one day. SC a day, and so top it and piece your top it and pay. And whom two and from a forward dino. And come being quacha blocks be my word. And she now down nefro. And from a fan, I am show. Osbar Limited. Yanni, ya what blocks, Ankasa, and what day cement, Yankasa, cement block, and into Bomadiana budget, Nefasi with dino. Ya were inches BAB. Ewo ho enu ntibra kase ya ne mosque no ene de ehwe mu wo kumase ne important mo ya de guka mu koja free ene ya wo Asba Garage and Motors makachro se me koto vet ewo ho wo mu da kwadwam woni Despite House ene hwe ne mo ka no ho anya asam da kopinse na me ame me pesa me koma enim kakra sesa no ma fafa se okra ma ho ne yeto no wo shimbe enu nti bo na ya wo electronic shop on so ewo electronic shop on so ewo ho enu nti bomodia na bra electrical appliances bi anywhere wonya bi ewo ho bomodia na freyen 0244 37 7612 0244 37 7612 na ma wonsa enka wonom 7-bedroom house and a year ton e wo trade santase obuase kwantempon so ke ho kitchen washroom compound kese ensuo ho sliding door windows ni nyina garage e wo ho enu nti won pese asase koto asase ma me ne ho nsensam na pedan ya yesie wie prekwa ye kama Akoma FM 36 83 62 0540 36 83 62 Waterfalls Drilling Enterprise ya boy mrane se superman kwa mede wo mu number ma wo bia minstro ho sansa Waterfalls etu nsu wo so mo ya drilling expert ya wo mo etu ensuo ankasa enu nti bomode ya Waterfalls ya wo Bawro new site ya ne na ya bi ya ba clinic clinic no ena wo abronsan kromu e wo dweso fra 0246 265707 0246 265707 K for su travel and tour yade wo etu kwan K for su yade wo ebetu kwan enu ntime Akoma FM enfa mama akomu nan meka mame wode betu kwan wa fermentu adoso ya bre enu nti K for su ho wonu no do tu kwan na enwe payo o sika no wakan wa de no de agu nsem na akọ baabi ye wokuma se emna high tension fa 0241 1697 74 and 0278 90
2965 na Dr. Foku Eba Clinic ye wa pachi number 1 ye adwuma kwasi ada ne fiada 8 a.m. to 5 p.m. abrebia enu nti bomodia na bra Dr. Foku ho ene yade bia ha wato nsem ntentan wonwom wade adwuma mo na atiegu so sepo Akoma FM chlamydia oba wode po hepatitis B C wo pa wo bubugu mpem hypertension me se yade ben ena Dr. Foku wo tutu ase enfama wode hama Bible say yeni aduaba fa hama ense yade enu na Dr. Foku de ye adwuma e wona kache enu ntime so tutu mirika mana moto kwapachi number 1 Dr. Foku ho ona pom de adwuma efo won to base wo be hwawo fra 0242 155 935 0242 155 935 phone calls na ekofa ye no Ayona pharmacy wonom ena asoya sene odi impressor capsules ene oil no ena basisi yade awututuo Akoma FM we ya impressor capsules no oil nom capsule na fa oil no twitwi ba bia eho aka no fra 0243 123 224 0243 123 224 midi ade Maa Akos channel so emame se program yi ebo non so pepepa OIC TV ebeyi ne live ewo multi TV ne so ebo 10 p.m. on so na onua TV so repeat e de amam nyame ya adoma ochina ebese Akoma Sports 87.9 326 Obofu Geblat na dwam awiasa no why quiet Otie Richard Suarez Pepe fire to fan Akoma FM Yari the brain tete ene yehu amane Jonku ne waposo huje wa enje When I'm yaw ne ahututu waposo wachi bremo